Paingos. Tigin Trescal, Paingom, Tigin Magid, Paingom. Dua. Paing mitlas Kosrae pe. Kilo kaksakin katkepela ngalila. Kosrae Online Ministry lowos ataka. Tigin Trescal. Background yung likiyac nalle. Remind us of Kosrae. Kilo malap na. Oana, finko. Usike pelchinge. Kaya ntasang mitlas rin taka. Kat akollah kaya ngayon kaksakin katkepela nagat tramtak programming. What? Anda ke oskunge? Kot kilo malap kaya unsukulan mitlas ngayon. Tigin wana pay faklaka mitlas ye walang na melim. Kot kilo malap. Nagatramram kinan melim nga din magil. Lamanak kalimya dagade akflatilan nan melim Central Texas machine. Srui kaksakin kat pay tigin. Paing. Pinawo. Basaloto el check na pella ng kawika taluela fakat mutawaek yun lang siya. Well, alawuna pa kulong malap. Kulong malap kaya makalimingan. Nakawisli me ngoslasan in penna kayo ba namanas usisi kamenan ko share ya livecast lowos sa kapelcing. Tigin Trescal ngan we gombe tigin magilin kaksakin pela. Srui lulap las singkat ke elsit bausi pelsilas katin taga akollah matayang na ke gas mol mataga ke chances saptalong lowos sila ke singalakos kali usut pelin konfakt la si kaya siya nakayagat pe metigat fresh na metatin Trescal Glumalap nga alengan ng taga wiowos tigin makil. Welcome back. Glumalap ke aslom kiltusingin ka indaka. Wigat kashikat kiltusingi. In kain kadin mutawaek ke o yasa si magat finjak na kenge. Managawasak na under construction. Kadin siya liye na ke inak fashiyak na siya school am singe. In ma katkain orek magin bela na ke katape kalngayak siya makatash kenge. Ang pain ko na kayo may ma-archke backgroundan ka mga wikatan pela bange likiyac nga na si was malang siya wi tagalutut kin gastan gat anaging akelemye ekaya
katcheka nukewa katlefin wangan lutut pacl katara si oye mga kain dictionary na alut na ke oye singa na pa na lucia ke katunda finan merke so nasla malu siya sivena outrightly panga kata mama lutut pacl o kakat na ke kadinda kloang na ke mama katashke panangara kadin tala wangan mau bayurin gat katutut kana noa eprem dari iwik luodari farhan na ke wiknge kattegan duti nagastan gat nge wangan manifestation si likiyac na panangara tagala siya pange kattetaga na nakfali program si kattetaga na mada shaman malutut nge katlalal fung inapaeke na kigadash ke online indaga na siyesh inakke katkewa ina magadak fashe nge mayen tilom sen risi te pisin ke ga trona ba ilya masima ilya ba nga ko minurek makingastan gat esang rela ka paswa wulas na sinlem Jesus Christ tini na lular ang mas mayok peo abanangan pain ko na kaywa mga fakla ko akla ko sikiak ben nga we may kulacnsap fin and yun naga finnen ko Kosrae nga kain di ma nga ki kat fin di ma sita katara tena wangin mataka ke katara na kilemil ra sista na ikan na laim leangi kumalap mga ndok belang flok na iru Afan na la bel na ko sham la nga kulo malap game tikin triskal ngan we combine ale ispelen welcome si maumralan sil tikin magingan tikin magil ara bela ga usut kun fakta si kas totuan na gatsum na ke peskon eral tikin triskal ngan tikun on sukon na gatakal na ke proin kas la finko adikin magil fakta si kas totuan kas gat pe kulo malap Kulo malap kaksakin gat ke wolacna kewa na mwet ma lanjasin ko gamit lang online ministry mataka we matakiba mataka Paing long kasin lut na sirskilan misenge kaya iplan sen nila anak ko lang ustahan ta ko lumisalipan likiyac akketeyac matakiya siya ini siya kasin sen skulan na ke set ko fine prayer tigidan kan sak inaski on here in with my in kan we akollah na gasendi kulo malap kaksakin gat ke pela so at kani akollah na ki mama ito ko yan sabram kintulan mising kulo malap tong nalipan kulo malap tikin magil galle Srui malap ke aslomo na wena tikin triskal tikin magil akalam it's under construction na afat na paela construction je tikin triskal lut na genge wang en elta sam kin tai ke ya la lem to rainy monte tuesday na ke shipe lengan wednesday thursday friday shet te free up line lu cha yengan lenta na ke pacl pacl revelation now under construction gumne mang na pa pang cash my lakal make it epianga relationship last now in Jesus Christ apa Gaslan got magain Genesis in Revelation now for the last 40 years na fat na bela why am I Trump from kind of artisan lenta ka fat mo kadina ka din kesla pacl Daniel so like a revelation now if you align together na objective by Trump from new heaven new earth God in na kan so like a revelation long will see long lu and do that backward planning God 2025 nget la lie fakyak long lu kada fakawot nin chino 2025 lina ke last 40 years tana kadina ni shoes na pa ke online ka kadinget la lie mai sik meng pange kapash mai takna sil tikin treskalil gatte tagain panel faga o katka na la lal fungi mang na kaslan ka keret mai ngon kat kai simat lal fungi kat silia ki ke every sapta se for single to single akos ngon mataling kat kai si pa set us apart
kat matal kat takan nine long kaslan kat mungkin or malan kat fast tukun kat mungkin ke way loshing fellowship pang makunas met Christina may issues te kang online kat tingin interest ka lang tak samram kin ke lain gas somla arsh classification ke met tolu in Bible life in got line Jews, Gentiles and the church. Now church composition on church mame believing Jews and Gentiles papol taga kala migala talaga nagat pa munun body of Christ God matalal funya nakan nagat pa light and soul machijel fat nation my Jews ngan gal taga ministry fin fella 2000 years ago God pa we say great commission si mal fat nation apostles ngan metiel Soko som nan kasao God matalal funya ang fat na pala Kosrae Online Ministry lowos we taga kitam na luyas nga tingin trescal tingin mekil met na tuku ke kaslan ka na met nga pangsam na siya on a daily basis akketeyac na pay man ngani na in elos ngani God katakain na akketeyac siya edify each other akas makinyagat la LEUM na follow objectively tingin trescal ke tagal dia saptas nga luno fon na ke teningan si balia sapta longo luno fon ke me revelation ngan kadin dia mai tagal ngan nakachipa tagal probe tagal ke Genesis Exodus kate okya katlan na fast march one they don't ke last 40 years na ito ko Kosrae Online Ministry lowos apang makunanuso katin tako na shrim la okya la ke kaslan ka impel na kayo sano foloko silbe kalmone ifinar mas mataka metigi foloksinge bar gatagam sing kadin si bakas makinyagat katin me folok ne ke relate ne ke me to a person of Jesus Christ el pan ganigin mode vingo was lieta na pang pelang si ma tingin treskel daga ke wika kit kos kada Acse fila week singal jesing somna ke week singal lu next week the ke week kit kosal daga ina ka masya ke pelang sa sing Sasha, in other words, te Sasha in ma pelang sa sing pal daga isla me fulfill na fon na mas pa Jesus Christ mana pa sila ka masya matlas for the last 40 years ke in the person of Jesus Christ nagos long outline sila akketeyac ipuya Foshingal sina ke long lu la taga akketeyac tu ke sermon lalo nang taga ilang silan ka tara alwin tawi na matigin magila kalamingen ang ila kataka from me siba ushe instead of doing me Sunday school lutu kataka rela ke sette sing under construction mga itaga kat shift tasakda insang accommodate ma katil gas na siltigin trescal ngay katin taga mtak samram kinpe Daniel Revelation we pena alu nututan ka alu ke devotional ngay fast na met aro kulo malap ke maikat na silos ngay kulo malap ke arulalo so we arulan met na ke wakusay namna fingum taga aske background dige si kamenan inakkeyac kay siya kat focus pa sa paing kasaw along si factual tigin el akketeyac ngati flot ne Kosrae en malame lazum ning kasaw leke fukuko samsam chingen na el te akollah flot ne Kosrae me el akollah sumning kasaw siete sumnya sapta ko fosingal doli singal alko son sapta singal ko fosina gatolu sie koren singal me ko foslam ngal nigalam malakos el level loko kat na kay wana na ko floksin issues te gangon man kat with that being said kataw siya la me tigin trescal tigin magin siber yaklas uses ko una na to ko yang na desum nila tigin magin siya talay no na to ko yang kada ko ngay ka siya plan introduction we context na me tigin me killa to ka kate ipshemet ipsaklu ke outline siya matigin trescal likiyac ke mante na tigin trescal to ka Acse fila ipsiak tolu
oana mai likiyac mantea. Na wana ka dakal mea. Litu kata ka sermon alu ni taung ko namin Sunday school chapa ito ko akfasya kingena. Still under construction. We got met Kosrae kulo malap kartlan mat ka God bless you and your family. Kata siya lo tigin megil tigin treskal tan chipes ko na fak mayelo sina kalimye ke pelchi na kat sumnal tigin megil nan to ikesta lay no ke pro. Kulo malap finko ka chipe fin wang non wona kada kan sumnal tigin megil nan to na ke pro. To ke pelchi nge amnash at flokonat pelo. Ngasiyo sung unso ko nge nakatsun na kiprayan. Kulo malap tigin. Yata melon. Amen. Well, tigin kum kulo malap. Kada sumnal tigin makil pelchinge. Nanda ka point ko igasla lay na kay shipro. Tigin makil. Tigin tres ka lashma si kum kifak. Wala fasta me takunas. Kulo malap. Tigin makil kada usut pel. Well, kulacnsap wolacna likiyac akketeyac mutawaek na akketeyac ni nakikilan mising in samsam kaslan ka ana makat pacl ke akketeyac ni katlan mikat dakay ni lasha ako naswiya ki afine pray inge koswiya pena pray and go sashwa kataka ni pray katchipile pacl na yumato LEUM GOD pa madan kat muunche pan na lash muta ingashaw ngeti kumita mesikin mular mayen kolom yok tena lalmit lum yok wangin ko ay lalmit kan lumayak na kaya kat palakin katakilin lang silum na siya pabamadan kumikat si mular kung karangin kat kumaking si wuwi kat si mapos pelpos kat likiyac pelpos kat Fast malang sila si Fena. Fast lagi malang silom. Laki lang silom na si Salina yok. Kumsak na wikat. Kumsak na lang sikat.
shuk kidan kay kesta na siya kidan kain falok likiyac na pay falok na euro. Kataka na ki dan misenge. Kataka in chisin chigi kasmo. Kataka in jifena ki mayin wangan akollah wangan italar. Akat pang na siyong mayin kaditala kung pinwikat wangan mayupe. Kume kingandom kikalom kume kesta. Kalim lom, dalmet lom, apalaik lom in wikat. Kidan kain akollah, tafel akas lom, makum kina kidan takini lutlut kun kima lutlut ching. Katakilian lom silom na siya, katkepetuin na siya yung papanak manas wikat. Wikat kilain ching, mutawaek lan lena, ikon wikat. Kilain na phone ching. May takakimulasa, may takanaktikay wikat. Fumikat kimo din nalan sunilas na sumo. At kasi kuminanak manas. First meet liki, inkain second la, inkain akusesye, inkain qualifiers na kimapayalo. Kitan che, patatyang na kimaingi, akitan first na kimalang sulong. Inakus kong, yara malang sulong. Pero, tepilala na syukla na kuluki kati kapasyang las na syung. O iyan na kaywa, katasikin syukinak. Kung kusay lamatas, kiyapikat na. Katila na kosyum, katila na ikuminwikat. Kitan kansak na fast in asmak, in fast na kimawang syung. Ayin chawkal. Kimitlas mamatay na asul kat pray peke inge sikikasalo. Papa kumito inche sapala inche inasur. Kimitseo las makumbangon na. Takulogi kumaklal mitmitye kat kasi ngondo mijupe. Takana yarolus na kaywa inka inesmak. In Asur tayo inkain lalmet mo din ito na malum pa mo dingi kung puliya pinpela kay orelagum, planlum, ako may skipel kumit ako lang kay mo kuminisyelos. Katinin na pekasa na sinmit matayin manas eno sa Srui. Wangin ko sayong wangin engat kain for na we. Ngayon kung makailang kikaus nga klom, lalmet lom. O iyan na kaywa, siya mo tayong faucet, siya mo tayong kaksakin mistalanfela, siya mo tayong copper, kitafong na kimula. Kung makailang pa kayong wikat, kung makailang pa top na kikinin na kaywa aske, asyero. O ingikat kayo yung baba na nakmanas. Silang namin kain wikat at talmat matikat. Kitan kain syuk kumbela na kayo. Mayin wangin ko sa ayakat kan Soko. Inkasi kat sikatay na waya makatinanay kong kaya. Nakimit kulacnsap. Lumpin fela singi. Nasiki kasa lum. Ngan namin dak nataka wikat kayo. Kitan kain fast na lamit, inakos kong kimalang silo. Lalmet-met makumikesta na siya, kauba kumasya na siya in wikat. Kitan kain katangla, o iyan na kawamata kain syukin ikoring kati. Ang namin kain akketeyac, ikas matasin 5 payalong, fast na lamit. Mayin ka dito na masiyok yung inkasa kemit lasa pa insang mulila. Kaslom kulacnsap lumarik makin inkay mukta na naklan mitlas na kayo. Akketeyac siya kasing kulacnsap atari. Ay kas matalos siya na matasyayi. Inkay nukewa, inkay palakanek la.
kung kimulelos na kayo. Elus siyem tayong kulacnsap po, tasek na stafa liwala, ngon namin kain akketeyac, elus investment na mit, may kanila mo ulmato, may kanila o iye, may kung katlang sisi, kung pakote, kung kain na nakmanas na sisi mo na kayo, siya yan, kaskaw kingan talo. Ikas kitin kain akden, may mata kimula siya, may katpangin mo, wangin ito alum kaya. Jalim kaya na maingin na kayo asyo. Mayin kung lalimit-mit lumako, kolo mo, eko masyin na kayo. Wangin mawak na yun. Ingkay na kayakat, ikas pala sila nito na, wangin makum, tsakain na kanaske. Kilang silong, kumakula kong wikat, kasikat sima, tafong nalas, aksa sa ikat, kitan kan siya na furla, syukum kinja, insiya na pa yan na syum. Yok na may ninalas na syum baba. Kaslong makumakula, kinanta ka niya samsam kinkilansingi, wimat kulacnsap long, inkain, rek makinkat, inkain akketeyac na akmas na sikat kitan kain taka. Saman jas makum kina, intataf na naki en na kiwa makwalin long, en na kiwa inkain ni spring musing, inli kimugala si makum kina kitan taka ni kena. E prinkat na ki mapayalong makifan. Takilalal fungi laskyo in mo na tum Jesus Christ. Makina at siyaki katay na away yaki masap, kaksakin ko iya siya. Ay nakakilalal fungi las na siyong. Kihin mo na tum Jesus Christ kat bro. Amen. Amen. Kulo malap tikin mekil ke projen. Kade usela tikin treskal tikin kunala samsamina kaykat rala meshima in announce yak pelching na fatta kana ke mutawaek class na ke introduction context weep lap to lumaga tataga akketeyac. Ara pelching tikin treskal kada usut pelo kulo malap Lumalap na siyum tigin makil ke kumpray lagas kayo awin na klasa nagi makat matayang nageo abi na metigat ka na yinengi nga na misalipan el kasikat be kat metolungain kain pray be sirben na kalasa ba kadin daga wiowos pray kat kain mas kala sifena kat tesano katin shun ongayefa kat me shukat kadin alina be mindful kadin de 3D kat metal sila nge mo spare tires pero na makatinin na nakatsum na yorol ma fact inge from experience na panganara kuluklok met na banang ke mga ikekla na sika matagay na kalemi na siwas ma lang si sukin siya warrior God in kain tala el sane kat pel na gawa el ki long siya siya o yata kung nalakin mo laga ba self-righteousness about no one makuluklok nga tenayin na kung swindiye nusam siya ngita na ala na yokil ya masikyak ala na yokil ya sikyak kung ke airlines ko ma katli Air India ko ye matofu ko tanga misya nga kung vinnan ka ki kume ako yak sum na analulu nakiyak yu marek nga ko vinna yak yu vinan ko siya kung menan ka la kung vin matali naksok suko na kung sige nget la ki window kung may liye partition na si pa siya ligin maston mall misya nga ala na me katwindiya na te an yoksi na bana nga sirshipin da kala siya pa kadin da ka pray kes kewa protection lan God inan yoros garangin kat kimana kayo katash kaya na bana nga ngalengan nga da ka wimat lak kamat wiyas ngi
Inda ka pelo to ila peki malutu chieta ipsi me da bak sa fiyak langan ka dinda ka pray long laon su ko luka nakat mutawaek sam kin malutu ta in karshikat akketeyac ke molun dalal fungising abana nga rangalana lang si we met biyak ngen welcome ikom kita kaluman kadin kan to kan isisin sige kastan kat Mr. Lipan digin makil bang ma ashru ke belsinge kastamet ke mama lutima akketeyac kuno na malap Koi kumkulo malap tigin treskal ke from chen. Ashi back yok ye kulo malap ke pro loman tigin magil. We pro lan na gayo. Ara ke belchin amnas metiget fatna meta. Ngan walalos kay wa met kulacnsap lowos ke Kosrae Online Ministry akolin met likiyac pacl ke kamen na ingin nge. Kada sumneral prokila na Daniel tuwo kulo kaksakin kat papa ke wolacna kay wa kat kulo malap Preston la habange syntax minister Calvin likiyac wiowos olutuin orala persen kaksakin sin elchaflat na kulo malap na tamtail bit Aussie finan Alabama kat kulo malap awana tigin tres kalilak kalang niya piyang alapos masiking na fel para wokaslan God when eusi kalam sina si kum kadin siya na masyasing kasaw bange finsaklan God kadin te uke akwaklan fela kadin uke akwak si mataka ke wen natal Jesus Christ the second person in the triune God may Christian na lalal fungi katsi fan to in 3-person Trinity doctrines of Trinity sing yoksupe katsi fan na tagain lama tolu papa wenangan when el dagarela kunokon na shafla siya ultimate sacrifice him na inge na get full laulia ka the third person kat ngan matal pawikat matalal fung yung mising elasing kat elak molye mi siya sila siya ke kat na fitan kapashingan pa na norklengin na kung full laulia put your faith in Jesus Christ ke makuluk masing pa period siya kadash kengin na dispensation of grace wangan legalistic wangan self-righteous siya matigin tres kalilak kalamya ataka ultimate sacrifice mataka ke shan Jesus Christ mole like Jesus Christ ya pa usye inkanikin mole na si komo nakataga tigin na kalamya ne pa ya partition siya ma ko maksaksuan na ke mole katash pa ingin na katash ingin na sikinan ko final sik me ingin na kakumakula pa masing kail pangon kom wanal panglol tamlil chiwiyak nga Lincoln Jackson nga tamlil chiwiyak pa Lincoln nga Lincoln pa fash ke graduate last ke 1986 nga pa perle utyak graduate 1986 mawiyak pa Lincoln el pang la lena ko sumla e vinka del pangon ko mwe na tamlil chiwiyak nga kail sikme ko kumakula awena tigin makililak kalimye walan long ke kishin price lala maktolu fostong awal ko snolya man kay wakan napnas na kya shayan blaspheming of the Holy Spirit blaspheming of the Holy Spirit singan pa even kung tilal fung nalakum wala nga kikiyap na sintan kiya ka kosro kung sumrap ko masyaya ka kung orang oyes sa tao fingum flock with a contrite heart kung taka kenshi masyala sifac mga inay kung limkat that's all you have to do para Kosrae Online Ministry ash insi bakes makinyagat ke bakton yoklan kat podela kalame today is the day of salvation masing pa yoks pa met luto na ngin 7 bang kung ne luto na ngin 7 lak
meta at kaksakin yang chef ngal tu yang chet lang nga ta ko wala tingin tres kal tingin makil may nga joy peace panga masikate ke met na ke why naske agos long kisen price la tingin makil Satan son singaw Satan is here to steal, kill, and destroy. Satan is here to steal, kill, and destroy. Pang mission like Satan. Eke iskat talige wala nga silang katin. From the very beginning, Genesis 3:15, doctrines of fall of man. Tarakta metigibin a fall of man singan, redemptive salvation means of me flourishing taka metigi elralang ka siya fel. El na kia tain kenik suko. Doctrines of election jeng. El taka na silikat tatari, then forgive you and I. So the accident bagadash keng. El taka in moligatla. With that being said, kata ushe slide siya, in shilba ushe me laisi name magat from kuina nga taka makuna kelututang singe, kepel singe pangan ushe me introduction with context siya. Nara kepel singe napnas kan ushe Mwe pacl Mr. Liban. Igin nga usod sisaklok. Oana, mdanan singan. Kumni kulo ke sham ki kiep kain mange. Nakula kumemdo front load ye masingan kadin faske. Kumni si me pa kumtama singena. Sham kun nake tamla si wiyomawi kum fasngan. Si kikiep masikyak inge na makumemda long few inge apa. Mwe ta ka nge kapasta maya nge. Ila el was nin kasao. Enan tui masingan. Enan tui sumanyan masingan. Wan medita. Katta kanan orain boy ikuen met lash nge. Pangan masikat siga din nge. Te pangan makatin na nara. Minkat nikun. Malas in fact na mo ngay la ka kumakula. Igina ka din som sugar coat dia yemtan mwet nga kitan ba sa pair. Kikiyap na lap si pangan tikin. You tell me. Kumita la siya mo jet mo ul. Diba si was. Pasi sa rakat ka dito pa pala ka din kain. Som na yurin God. Bang si pea. Kadin tem ta kinek mo fal na rikikiyepo. Kumala. Lamala. Makinat ka keep singan. Kulo. Tigin megil vinash makum kyak yok ye. Kata usut pel no. Ayun makat fast na mit. Alle. Kulo malap. Fast na mit. Kulo ki faculty kinan. Mangan may kaya lo ang kaya katin nakten mataki mapailan ka to. Kulo. Kukumakula. Bangan. Na inyak yok yung penamasingan. Kumni parang asin siya ngayon. When some man mwet ke kain pel singe mwet mai tu yak some ke Lincoln nge elan siya kakumakula singe men parang ash mi singe basta sila mwet pon pengen ta ka nage maslan chos Mary nga remind you not nga engeng pen asum na ke dan ke ka fa yan nga sum pen na ke sum ta bange pel chi mai kilyale ne mi singe 2012 part ka Trump kinya nga set na sam like pang pakotan yok one kan nga si pa flock de 2012 22 yes yung to sum na nga we kasi kata sam awre akketeyac awre ne pasta singa nga we e fin kung pa choose Mary e pangon kong makul na kay final full lock mo siya kung makul na Tingin maging mais makfalat me Texas. E final cheat me kaya kung akfalat lung talingan. Kung makul na. Ko yaktu si Pyrex Honolulu in coming up week. Kung may kalakla, kung makul na naka-floxing. This is serious stuff. Lara pasta siya put yourself in Chos Mary's life in yes ma Chos Mary lash ka nga. Siyaksyon. Kung makul na. Ka final cheat me kumakula umlim. Eko siya nga na paela. Nemeti na kayo lang lipan. Tuwa kaula sikra fa kulo. Matuya.
Yemit kata fakyak ngan tuyak ka maslad babaru nalbi na nga kain lang man nga siyang o kisinjek suwa ta kate wanangan mo pangen chima ikilyal ngalalal fungin na pay naro tatamas mo rekpel nge nage from lowos mo tikin triskal lakkalim nge kumtikan sugar coding kumtikan na siya very simple question ito la kaslan kata sumtikan flok alal nemetil sa nga tuya nga sum sham ikasing wangin le nga sham nga flok mtaken chingam tawya machis ka nga kumkan manay tawil le siya nila to nga sumitawil nga ti sham yung rek mo ko nga nakaiwa nga takarun ka ikaw siya pa nga sum nati tolla pay tolla kopen tolla manimnim ang ayang sum na gamasing sige nan ka plan na gangan flok tis pa with nimnim ang asum ke siya sham silang pasta siya igil na mo siya nga cold turkey na mo siya na ingin na mga prawn singkata tila sis mo manim ng mga prawn na sisla nanakin yan sa kalaw nanakin chifala pang relationship siya shape and moldy God, building us up so we can become like His Son in every aspects of life. Pang relationship siya. Nangalit kulo kaksakin kat ke samram sila tikin triskal. Akketeyac sila tikin making na this is something we don't play around with. Nangasin siya nga kesipen siya Soko nga kakumakula. Fin kung patamla Lincoln kakumakula. Parang arit maging kaya finalsik mo siya nga, tulak flatje Central Texas. We matmalim nga nakflatje. Lenlan matmalim. Kokumakula. In other words, we need to be rapture ready every time. When a shit is nga sapta ako, forcing aldo, lising alako, sapta ako, forcing aldo, lising alako sa kalim. With that said, namnas pangan slide larang, alda ko lang malap kaya mga tagaykak lang, tigin na naktayi nga. Unit cheme da batas kangan, kota singan pangan, Mwe long matal, mwe kisya matal, unit cheme da patas kangan. Nakataga na kaya laisinak tolu. Akketeyac tayo masing nga mantya. Kaya taga sipe akyokye, wana kadakkalan mga kat shift me Sunday school ang siya. Kaya akonye la masing nga. Nutu kaya taga sermon, alo nita unke na wiowos, inoy lang silang kat. Na bangay read first key text siya mga, kultan text siya mga siya kaya wit na phone siya. Kumakulal kuntuyak. Read itu. Pangan kanun week na phone siya. Nakataga na kaya last name ngan pa ito ikas na siya me. O yamay na kadinas kang na tigin na manas. Fin ko kung siya abang siya usye me siya na sislong lo for siya nagasingala ko sa ngan lapi kat proy lagi fat na mit. Tagabal siya ngan usye nga siya last name tolu pangan. Masya me da pangan takan live yok kemaliti senge akluo kona ko malan lalal fungi may ne action met shima lalal fungi an aktolu kona kla likiyac faka lalal fungi yoko kelem ke shima upe mashikya pangan la sinem tolu matlike ke mantia ta kata Acse fela na iptolu pangan ipsheme da pangan tigin makile ta akketeyac ipsingan akluo la akketeyac na akshafla tigin le Taga Acse la masinga. Nangay remove masinga tigin na nusye genesis long lu for singa singa la course. Katrete la nga proile ke nga sum usye introduction context. Evin ko na manas usye ay kulo malla. Namnas we got 3D masinga nga proile. Metigi nga si baktalemia Abraham makes an offering. Si fe na ke week na phone siya pangan Abraham ila siya may sang closely outline siya na nagdutu siya nga tagakatayac pelan ni tawiya kadile fa sukulam lawr makin penna mariching ke pelin itawi lasha alun itawi lasha na namnas kan wiowos ready for shemet list of topic singan kadil sap kun Abraham kisya kana laisik for shemet abangan inga ta pelto kadil sikel Abraham el panglol Abraham il tapu nga inge for slu kadil fact siya laisik
when she found na tum siya kung marulena kuloi som nein fel morea ke kung mesunen we na kung fa kisya kanan ma in may kisya furir na si finsoko all siya ngay akaliminasyon fostolu tang na naduto ka Ebremel telak itong Mwe kisya sang na fintong kinatala nail isya lai siya ka may kulacnsap luwelal elo som na yen sima kadil fak mo ilan som na wea akakurs kelen siya tolua Ebremel likiyac ensya okok meto siya klung ansi beridi for shakurs kelen siya tolua Ebremel likiyac ensya okok meto akimekor nail fak na sin met kulacnsap luwa matayin siya witong kiyo nga etliksyon itinge esom nemet inalu kadefa foloko Ebremel sang ay siya kelen usetong nakekisyo lus mit mulut fur ne metanek kel tal treni fas ay siya kel kasla fak papa el topuk mea ay siya kel siya evoka arsetong mulut katus pia sheep force mekisyan fosalgos Ebremel fak kadele fa eshe na dal treni na fas kel dal na ke si ma kadel fat na shil ke Ebremel eta klang shi etakan la itong ya fe el kapria wen sinatala el likiyac finetong ma on fin long ya na el sagat mit che in unilya for singal shi trakta libuvel ng LEUM GOD el bang na shil inkasaume Ebrem el tapu nga painge na libuven siya fak nimit kom kalya taliksyan ko aro katay naman na shil inge ngaitala kom akfla chikad ako smile sapkin main kom tia shukya wen chifan na natum anlakil Ebremel ngat ne likiyac ship mugul Soko shem la koel ke shupin chakse el som shukya kishakin tain siya may kishefur inaw lawen natal Ebremel sangin na siya LEUM GOD ilashe farsa ne musyenge may tashat na fak oinge final sin LEUM GOD el fa eshe ngan si beriti for singalakos pangan golden text siya Ebremel el sangin siya LEUM GOD ilashe farsa ne musyenge may tashat na fak oinge final sin LEUM GOD el fa eshe at kilo manlap kilo tigin trash kal display highlight yet the key text singa no napnaskat pro ke pel singa kat fletten na kaslom na art na mit manago or klike kaslom ekle la man mwet kat liena pa progressive lan gospel the guy get channel 315 kat the liena ke akko momi kesna na shel Ebrem shero kat the lie mago makalimina shel Ebrem ke sapta singa luta ko alle fon la finchak sina kelfer ke wen na dum Jesus Christ Srui kaksakin gum kat fletten napnas esina shesh katin de long magana isungyan kat kai shi katin alalal fungi when I pray kat kulo kaksakin kat ke inkanikin mo magamesina shesh kai shi ke wen na dum Jesus Christ kat bro amen well kat kulo malap na wana akalemya kat clear tayo outline na ingin nagadeta ka na ke me introduction chenge introduction of todo shi in samte na incapacima tigin megil tigin treskaleta ko na incapacity na ke context shima etako na ke milutut lasang to go gasmeger fa ma testing commitment shike nanakko ko shilela ko kom shilela kom military na shige ya commitment ching pang introduction ching stories ko nga daga ke high school in fact in high school ata ke high school ching ars samsam kinya teamin akadan kof lowos
na kadito la mwet nge Catholic nge high school level bang Monday ni ka Friday tal practice tanin gain physical fitness lalo so ni ka mental toughness lalo so panganin inuanan ito ka likiyac na pay me lalos pay committed na pay na ke and be a part of the team. Naro, without announcing it, coaching Friday si papang. Ikan Friday sing coach ke team so kung ka swim team so ke high school sing el sivana silela. Me len oral si set kof inchi be lie me te sitlik team laling el unannounced matching taga ke ikan Friday evening si pasam from pinya naro katlie pela standard lesson come there fa mataga pe ke winter time winter al me December January February time frame ikan Friday unannounced elmo met na kayo ke team so kung ito ko set si tale kof na vingat li me 50 meter kas mita siovok nga kat kan petchela tal kan kof la mita siovok follow mita siovok set for gashing and then I can specify me lesian. The bottom line of front, their physical fitness, mental fitness on will be tested. Tested target sila on announce o ikan Friday siya winter time I just put that in perspective. Siya kapasyon na kay si fashion testing commitment kulang manla testing commitment siya sila dako. In other words, kung part of the team tari, kung committed na kamasing na yan na let tesi na pay tal committed na kaya. Ikon Friday siya wiowos unannounced na lap si matalarangan tena specific as na lesson combinator trakta maluwe being tested. Physical toughness, mental toughness follows on. It's gonna come out. Physical endurance, mental strength. Naro, kat kalam kela oyo ikon Friday unannounced oro test commitment singa naro kata silos mta complain nakatila la los siya complain ngan it failed the commitment already katka in fact unannounced met ngan tak akollah kila plan las ke Friday evening pa ngayon tagar test singa unannounced oyo katka in fact my los failed dari commitment siya coaching and the testing. Alright, kata silos refuse incomplete when ikan Friday si pang talsaktan na gawa siya. In other words, you're not committed to it. Now put that in perspective. Put that in that thought process in your mind. When kata ka di nakasambram ka leprem. Kata ka di tel eprem magana ita ka pa na siya lipan ba kung committed na kamasing. Inge na ka inge na kan solo testing na ke team so ke high school swim team so bang coaching it again Friday singe oyo let's do it kof ne centric follow pel tolu unannounced matching na ka tesilos mainly Friday I plan look ke Friday tari complain tari kato refuse to complete it katos mutawaek testing tal tipo na Acse men one in cielos ke na dena fakit la metigas ke team so kung ito fakit mo metako siya na complete testing only 4 completed rating of 10%. Na ito metigas nga if in
10% may tigas. May tigas mabangan. Ang ngaul mo 4 out of 10 singa tayo cash. Anyway, only 4 completed it. Now, Friday siya the following Monday, wait nga, tukun dal tesiak nga dal some weekend na follow, practice na kay Monday an. Coachel fact line selectar. Team captain na kay Yesing. Il fact lang, na ako siya pa. Solay news. When they committed. Sige, picture la ipsingan. Tako pa nang maluto chimsing. Sige, picture la ipsingan na kaya. Oh, yes, yung ako may nang po sinching forward yan na kaya lang siya machisis lang. Sumligiya, nga naging ko. Sige, nang kaya commitment for kaya kung saan na kaya lalfong siya lumingin. Sige, just pause. Put that in perspective again. And like a mole low man si fan. Unannounced this Friday evening. Yo, akong member ke high school team, swim team so kungan. Ang akong kat mat Christine. Pare kat committed na pa na kaya. Or malan ka ata. Nari ka na fakya mo. Or example, tako ke pacl in akketeyac may commitment siya na ke example matako ke scripture mas la tangan la tesiac pe o yang ke commitment lan mai ke pacl ka da som usi exodus longo first longo la kalmyang emotional fact na shelos ni may changeng kadel daga na ta shikeko wos aroin yokali kak flat lowos na shell panang ko sin teore magulo esam ya fossingan make a note exodus longo weapon na coach shike swim team so kung el tesi matlalos ngan pa na los committed na ke na ito ko pa na ke pacl kadel shike in me akketeyac kelalal fun lash. Taga ke tudormi saptal ko foslupe. Esam kulacnsap LEUM God lowos in fafashat lelus lowos shasta yen mesis ke ye angaw somla. El sa po maupe in shige ko wos. Tailan kay nito ma anin siyo wos. El apaye ko wos e akos masaplal. Skeli na fa ngan tunching apply personal me commitment ma uta kaksel tigin tres kalrangam matalik ka auto lu tutang log na takam tanching price ne ka week course read the akuyan na ke malutut nge for the past 11 weeks mana pais lang committed na ke kulacnsap si ma ikak na sila tigin tres kalden usingan tako makyang mana pa sila nga committed na ke flock sila LEUM kung man na yok siya pa samsam kanya nga katil wigat miseng matlal fung yan akketeyac ka tesi ka discipline ka if in ka tafung na discipline ka pacl tu that discipline ka daw may liya si pang wana rom sapta siya kalam niya ka ridi line ka sumla fin ko ka line ka was man may liya si pang tayo naksya fila introduction siya nga katagal na kaya soap sapta nung tolu fasingaw bang inge akketeyac na phone and nga 4-4 el fin siya ela connect lang nga nas na siamon ngulya fasingaw oh God kung siya ka wana ke silver likiyac ke onge kung siya ka onge kung siya ka si sakukulan si nganikin na nga arate sumna ya fossingal lig
O God kumshige God oana ke silver likiyac ke o inge kumshige God katil shige mwet lalin madana ke lalfungi akostel na shelos pango yashing el takum dash el shige God kadin matana ke akokwal nagaleta galie me tana me to remain faithful and to obey him la challenge God panang challenge tagana ruke buchingal she somla autolu matagam tanchinge ako ya bro na finan ga ifingate tal kya autolu singa nentam ta pro na te ako lang na she was mit kusai cartel challenge God matlalal fungia kadina ako lang nakakalansap madrala na chesna when matching ba yok shupe me da kadin pangun mamata na ke akbokwal nakada sumli context na kadali na April mil tapen na up and down ke spiritual life lal Tagoy ke saptas nga liu kadil pangol pangan sign si mai taga fa mo el matalal fungi si el tuyak long al kat fashionament na ke me mal sapkin na sil na taga ak fon yak pe na ke me saptalong lu ta chigen nan ka saptas nga liu kat taga li kadil sang me ule yang chigen na sil nan som fashionament el tuyak long kat Mwe ko scripture akalimila April met malalal fungi siya as a matter of fact akalimila mo iba father of faith kada ko kung siya Genesis me sapta singal me ko foson ko singal riti ke pacl sapta singal me ko foson ko akalimiyang April fili lalal fungi lalin LEUM God e ke shupe singe LEUM God el wakala simach was na wana nga akalam na siya tigin tres kal tigin magil may tigin nga taga ikoy nga pa context siya katlige introduction chingan ke me team sukungan teamin akatan sukulan high school chingan coachingan tesalos nakataga likiyac force mataga ke introduction chingan ma katil rep makin ka akalam mo katil tesi pa metlal fungilalin na tingnan som ikoy na pa kausiya naksa fila context so ngasang pelan tam liluwek ng tagakyo ke introduction che ke team sukuha na ke force ke makatlikiya pa na ke introduction che nga taga tokona nga taga akfashi context so aksya fila na si na flow ng pel tali nakyo ke na ke pel chinge na usiya tam liluwek nga me tigin treskal tigin makil elusin tako nakat fashion met klo malap tam liluwek nga uso din akyo kilowosan ng afas maksa fila context. Finko? Digin mikil vertemet. Kumang sa met. Kuda malap tam liban. Kuda malap tigin di. Kuda malap tam liban ki mutawaek lomin ikesta. Yan ang action ki introduction na ki medituchi matakang ki pala sam siya. Kada fin loyang na kaya kung sam ku team sa kong coach sila dahil ngayon el unannounced me trial si Marla na siya. Ako pe mo la como as pepel likiyac na si kom in di lang ako masaya ki lalal fungi katudi ke Wednesday lalal fungi pa si mo na siya. Lalal fungi makena ke in Jesus Christ. Te ke masap, te ke oye siya. Kulacnsap lokom. At ako ke lalal fungi. Naraki coach ni sang test na sila nga skill tali nga apa nakatil sang bisikasak lang na sila iprem baba iprem. Di faction te shuke asik nakikas doon kaya siya na ifsipan mas naman.
来到六百而来 difference 性，卡del就不是飞个的，西单不是飞个的，卡del来了西单人是飞个，卡del来了是是上叫收呗，一来了，马起咩，一来到了收被跟个当了，卡del到了咩，我风不讲可以讲，那个假设人是飞，给过去那 L 是给。Ilan ko na la pie kit master team sa ko nga nangako kemo la ko mamuli na lal fu la ko mo ash trials mata ko na kemo la ko kada pela alla may asho na si ko ako may alla na po chef na kanla takat pinpili kat meeting pel na kewa ako may tinatol kaksakin kat ke introduction siya mata mo liwan na ko piliya Paing kasolak na ke nama sang fakta kata sikin ma wayang mata mo di paling siya tari alam mo matikin tres kala ko kastal da direkte man yang auto lang pe me ma sharola tikin tres ko tapakatle tikin tres ko fast na medyo kumulo naman lap shife shike alla kulo naman lap tikin mekin tari na tikin tres ko kada usut pel no tikin tres ko todo la factor and you lemste lipan pesi tikin magidel de gala years man yan mga siril ang kanin pacl ko kumdi kel de gal samam ki unannounced sem tawakin de kabelan lemel unannounced kulo malla sa inem ko na bata ko na tikin magid kumgulo la kum sampe gastas muturong da wanchak nge okay ito lang nga umkain kapas na kaya kung bakit tayo banjak kumita na namisli lipan ke akketeyac na woklom ke testing commitment singan ke kung sumag sol siya kung dahil mayang sasala kalgal kung dahil dukot kanin recurrence test kung dahil insikila kung dahil fall nagi fast lowos nga nila fakate ganyan niyom dahil gan mangan nga mo na kadun siya ranger keeps on and answer yung mga okay naka so sol siya bang kat sol sila ang katingin na umega damit masolan ke minister nga dahil nga falayak mama italara mitigidal ko dahil na tuku pin dahil nga kalkale dahil nga nektay dahil na lang sila dala ano kila test pagka reclave amit nga solala taksiya dala para dahil dokya ko kafka kainin mga aspe pasta nemsinge sonna rela secondary school nemsinge man kila test pagkakatash kaya mga gos mungul ke background and metash tayo in the last 40 years piepel si mauta kan Srui kalam singa Srui katin de shulbera kain oyang ya metash tayo kaya klava kake asaman ke ngarik malan NC airport na matsevinuchak nga pangakla na siya kaya kaplas ang gistoyas ko nga usal dala na airport nitnan mekos so nitnan mekos falok na ngay samam sin mwet nga ngali tala mga fakin sil dala nara mwet singa ko el faski week na kayo nga kumemi ilas som na ki sol pasta si kalulal dala nang pagka sol pasta el fakin la ashmet lof ko lamga laplan ki pastoral position si kalulal dala nalda ka na ki final four na final four singan dala si ki tesel dal na testing singan dala sang sermon dalin si ki or topic dalin na dalem ta liem ta check me fact check ili na ki presentation na ki fasama laldalan kaino yengan na first ni finalist yung ito kayo ni na siya ate si fun na nagita kayo ni pacl may check mark na kayo may nanayak ni na belin lunch break na sumin lunch na siya may panelist nga ka ukay siya na dala sumis lunch na losa na masing ma utay la masing pa dala follow ko si perela sermon si
na likiyac pan pa si Mwe Read final me se la siya ke esuke position jinge o nga ye del som shishel dal el me siya kain pata shikse na sang ma siya afun ye sen singa ul patang na del follow ko ngani kin la lu rai buklen de li da sakta o ye siya el typic dishonesty se men makoskos la cashier siya de charge al deben na fakken na del da na ke main ma de hands down Mati morala masinga el disqualify yaki. Testing e bangan. Na fakki pebola ma test the spirit. Test the spirit fakki pebola. Kung finale ki kunayak o yan machi kumukal. Kung kunayak. Kunayak klaf ka mulalan. Nara o yesi ma kuwushaman nga unannounced. Ikan frate inconvenient nga diyak. Ay, kumes masikan me katirik fakirik sipel nga may sas nga. Bakit ka ba take away laki masik ustagan na sikngen. Nara testing commitment menapay katashke. Maulan met pam da sana gatnge. Namagada meron na lang sila siyam da sana Malalas parik mat lamalan gat. En singa pa nanda ka na siya. Kamalas parik kamalan gat. Fin malan gat nga wikum ke. Fin de malan gat. Katfaos yun. Istabel lak. Amen. Lamalap. Lok na ruos. Ay. Sige da lengan la. Nga tuwin siya nga. Pusot pelo wo sa may nga. Ala 그 fon na pa ke akketeyac mantigin mekilde tıka akketeyac belal tigin trishkal. Yani mas ka tuin chenge katindi. Ay. Kom je bangen vaksel na vakpia. Tigin trishkal tang otolan. Tigin otolan kalana. How? Ala la konti vakpia. Ngalengan. Den chapter ka lang. Amni nga long march pe metinarena tal assign ye tanaralun Henry ko sondis kitalte bena show. Ka tramram ki LEUM minister tigin mat kulacnsap lan kat pang. Na pare ka dal committed na ke kulacnsap sing. Na kata in army's life pang mat mga tramram ni el da rela pena matching posi ranga calculate pe 4%. 10% ke pangan. Mnege kom fakla udogot pella mujam kimasal ne babab kainge. Aw. Kadet proteki kom kulola kom durela kom nakan kiya pala mo ita. Kom na ako la kom sham. Kadela ko pel kwal. Wai kumle kulong malla bemen mega sa ko Mo ita am tatak shim kiya pe ko mam siya na kiya pe kompe. Kadel sa no na ako la kam ko. Parang akalam ye nga parang minsan mo lakwan Jesus Christ ay nga sam kin pang. Dad, I really give you credit for that. Pang masing pangayngan nin sam kin. Lumalap. Wow. Lumalap. Tingin kasi ganda kung bring it to the lower shelf ng Hey. Lumalap. Tingin megil kung champion anytime. Tamel di ban. Chiba pala tabel endem jacket pak mo Otol ma tigin trishkal tigin skiller la ka fli nga met la ut pang fak mo mal foi ka ga mal foi Hey, ay ka pala met walang pamasing. Skiller pankom kulo malla. De mal met walang. Kulo malla. Kulo na met tigin trishkal value force ma. Oh, okay. Kulo ngan me. Tanga si sumin na ke masing Kanam out of 40 swimmer, madakos maganda pa coachingan ralangan. Now madali tamlay wears nga. Chet Gibson, Ranger 10%. Out of how many el sumrala. We took sinatas siya Jimmy. Likiyac na siya. Larson Monkoye, Larson Palsis keep very few ko sa after Ranger tap. Now, when I'm makaliming
Tagana ke brothers and sisters in Christ, masika tashkenge, pa yokshabay med. Tama, ikek na sil tamal kipsan witlik soldier lashne, kat lauret makin na pay, na ke pelchi mak, met na ke waflot na ke akoklan God. Now with that being said, in fact na met na ke context sa, kulo malap ke artluusan, akyokye. Ranger check, kat kilo malap na siyum. Nakata ko, wana nga akalamia, alle, mas na akalamia, pang context sa, la Eprem, alle wan matafung la Eprem metalal fungishi. As a matter of fact, me itak yang mo iba father of faith, papalan, me lalal fungi, metalal fungi. Nangata ka riti, channel si singal me gosh, me foson gosh, ngamtak riti pianya, akal miyang, Ebram, el filia lalal fungi lalin LEUM GOD, eke shipe sheinge LEUM GOD el wakala shiemet chiwaswas. Aten context shipengan kumkan sumliye, factiongan kumkan liak peke, Rome saptakur fosingan gos lu. Tako ke me kuno konji ke Wednesday. God el wakala chiwaswas ke shipen lalal fungi ma likiyac God ngan. Shipe kelati atolu foson gos na ke. Yeah, and really marching in Akyoki Bena faction la Abraham el metalal fungi, Papa Taman metalal fungi. Keladia told you for son cosmagaya calamiang. Non gel Abraham in when I came as much la fact, Abraham el filia lalal fungi lal in LEUM GOD, a keshupen lalal fungi lal, caught like a la she much was in that same context, in the same message, kung kanili ke ipru singal siye, fosal ko singal ke singal lupe. Ipru singal ko singal liya. Ipru singal siye, akalam na pay me, all of famer ke faith singal. Napnas kan siye, puksintik nga. Ipru singal siye fagange. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nakat sipa samram kin masing. Efo Adam and Eve ten aske. Mental liel God. Masing yok sipa kan kalam ke. All of famers inga taga ke foshakos. Fale epel ma pa samram kin yak ne ke Abraham. The din akiaki hatam ke all of famers inga efo when he was in the presence of God. El tena qualify na ke meaning silang lalal fungi pa makatika hindi. Abraham el tena liya mameta el fast na met. When he put his faith in God. Na pa, iplalap tolu may taga, tigin mekil, tigin treskalit taga akketeyac, kat som na ikas magayin. Kat ikas ta ke swim team Soko kat liya commitment nga na nga at liya, relate na ke may context na ke, force ma akketeyac Abraham el matlalal fungi siya. Tataga kyokye masingan. His faith, fakya may matlal fungi siya, his faith, by no means a perfect faith. Put that in perspective pa. El matlal fungi siya, it was not perfect. El akketeyac, el oral lalal fungi lalan ke, el long, katil fat na siya, wana kadakal me pa nga, ka weak na phone siya. Ke channel si singal lu fosin na ako sa kalamye lal som ni gian we na makatilak kalamye na siya sakta singal lu fosin na ako promise yaki me tako ni mo siya nge Abrahamic covenant siya na tigin tresikal tigin mag lo samram kin pe covenant siya yung the let's arch covenant katam commentary mo arch covenant lime ko arch covenant ni ko arch covenant lu Masih mga uminan focus kem ingin na pa Abrahamic covenant siya. Element akos matiging tres kalil sapkat akketeyac pataga ke fos sina ke toli ke sapta singa lungan. Fite siya, en siya, nation siya na define placings. Kung ready me sapta singa lungan nakalamyang. LEUM GOD el fat na siya Abraham, tuyak faleligi felsium,
wedding girl sin papatomum a show na ke walom shaye a som na ke sien ma nga fa akkalamina land. There's 4 elements that make up this covenant. Seats, futasha, and siya pataka from kinyak pang. Nga fa shot fulin talik na tum pas. Fa ma siya matan fa lalap. Ma siya tulungan, element siya tulungan akkalamina nation. So, futa land nation. Nga taga siya nga fa akin siya kom era ine min Paing o inge kom fa siya main siya nga fa akin siya lo siya akin siya kom trakta nga siya nga lo siya nga wikom nga fa akin siya patan fa naga wakim pangan placings define placings na siya los naga wa siya akin siya kom pram you are me kumpay papataman matan fa naga naga tagalila akwa ki masingan introduce ki masingan covenant singan na sila pram na taga ke sapta singan megors akfasya actually mate ike sapta singan megors for singan lalikot na kalungul siya Genesis sapta singan megors introduction na taga ke Genesis singan lo pang reading yan na kung sum na ke sapta singan megors na actually akfasya ke Genesis singan megors reaffirm ya ki ke may dito chike ka kuno kon chike mantea Genesis nga lead course for na galol siya na next week renewed with Isaac Genesis long course na following Jacob renew ek pa na siya Jacob kaya sapta long lal course tarakta nga kuminta ka likiyac context nga ito ka akketeyac kikay tolu may ito ngan kading kalam kaya itak yang mana siya categorize ka itak yang mo el papapataman walalfungi it was not perfect. Lai may ingan siya na si kom kading kalam kela finne ko walalfungi lalingay kadali na ke kapin sapta singa lupa na el rey la likiyac waklan God in som sivena ro oya lal sivena in pacl shera elo som na itchap sapta singa lufa singa na gelongol akalam mi madal shell si sikya kelo som el fat na gel shera mal en fat mo mawiel pael lie kalmel rey la ligi makatel sang na shelingan som diki mutan feldom nga wikom el daga shvena nanakin mwet sang mangan na shel nagatila katapel tok Sarah failed to conceive na likiyac tal shvena relape pangaoya singe el lalal fungi tarakta na tena perfect but tena perfect man patakat kalam na kamo lalingan el fat na sil Sarah ay mawiyak fat mo mawiyak pa ko tako yang kato el long matayin si kialingan fat na sil mo rela kulacnsap silungan nagel ekar el wala Abraham el wala ekar mutulla padal rela Ishmael ngan. Now look at that. A father of faith about Trump. Put that in perspective. Kadin liye na pay. Langkalan paktan yoklan kat. Ni angan. Ay lilwelal ben. Narata usye ke ekar el akketeyac nganto rala pa in maslon siya ulalan. When an tension he created on his own by not following God. Akwaklan God. Rala when an tinayin siya ulal siya na. Tako get Genesis sapta singalon ko forsin na kayon ko. Papa taman matlalal fungi. Forsi gas mga treaty penya ay somli kya ako klan kadara me consequences ngan taga wana na kulip pa na mutala ngan. Na tukun ka del rala pa in kalan na sil Abraham shera la artlik na taloso. Also penna wana len pakyang na ke Paing king taga ke sapta longul forsin na ke singalal ko. In other words, our faith lal it was not perfect. In other words, he kept falling back on his own tail instead of commit. Lalal fung la katla well like a situation na gayo. Amel si baralangan. Tugunen mo mtan kelain kikiya fat mo mawiel pael. Tugunen dal tren na sesilan akketeyac kekar. El si ba flok ka sapta longo. Fosina ke singal akalamila som kapash na ke secular Paing king failing once again in likiyac waklan God.
Nangena kada kan kalam kala. Ne onge shikya ka me God remain faithful. Bangam ipsi mga kuminan kalam kaya matlad fung. Ne situation ngan shikya na sin father of faith singa. Dapat naman nalal fungi. O katil me God remain faithful na sila premise. He'll deliver them from powerful kings. El dial talang over circumstances ma sikat na siya Lot, Ekar, ka Ishmael Shvepen. God had provide the son of promise. Ne mangan sikya kay Lord makalben na Abraham, Sarah, deliver promise son si makat melie ke me kunokon ke mante. Fite siya pangan. Na mesing promise ke saptas ng lua fite siya seed, land, me nation na we placings, define placings. Maagos kan patrak konye ke sapta singal me or singalit course well renewed na sil me siya Isaac ke sapta long course well na sil Jacob ke sapta long lal course. Mangan no fon na to ko kapas na si kom na misenge kating kalam ke la fite siya patakang na to ko fite siya may takang na singan pala to ko commit ke sapta long lu kating fact pa na ke sapta singal lu ne ke sapta long lu Elia yang alia ya itngal mekos eka saptas ngal lu. That's 25 plus years. Now with sapta 22, come add more years. Sabi more than 30 years. Kadal wala ne shafle el commit na bay katali na ke laki siya kan la wen sinatalingan. Na bay tagal na ke ipsimet ipsiak lu ipsiak tolu na ke marichi magat me Rete lai piangnya saptalong lu fossinige fossingelakos. Ito ka udal ka tikin tres makil la taka kate iblu emet ngan na siya tikin tres ka taka. Ito lang na kayo wana kusak kalamin. So with that being said, Abraham was a man of spiritual eyes and lowos. Elwo el patati. Now Sharp cut with lienga kame Abraham me. Could I wonder if Abraham was real? Like up and down, takiak like the bella, up and down, the much more Yorkshire bakatil well and faithfully well. So in those years, 75 to 100 years old plus some, 30 some years of white, 30 some plus years. Apply that to your commitment na kakakuhan God. On a daily basis, kung nga fat na pa like ket na masim sel na sel tikin tres kalingan kaya wichingal siya sumla fat na mising nga fat na pa relationship plus na sin ka. It's just panang nataka when mga kitsipa man siya yan masing. Asipa na flok le. Makula man lap sel tikin tres kalay lang Fanom tu yak samram ke masluungan ngam tai Germany ta kan Kosrae ke maslad babarua fakya nga kangle 2006 pangatram from kingan 2008 ta ko penai Germany ta kati tu yak samram ang amoy kul sila nar mga kang na makisyang 2012 yagos ta ko kasi penpakot ng yoklan God Elikes lang ang tuyak from manikek ka na siya. Basta po ang bisyan from take la. Pero Kosrae Online Ministry makadas ka nga pa na chijel da kalay mi ka looks up ta singal ya for singaw. Dagan mo la. Nalafa ka o yellow mingena for the last 40 years. Folok na ka mapayalan ka tingin. Pangamasing na vingom taga we kind commitment si may na sila tikin tres ka nga fat na pa for the last 11 weeks na mising Wanan kau di malan fela at saka na kulacnsap siya inakketeyac ako lang nag-floklan God. With that being said, kada dito na me tako sila Abraham was he still the man of great faith when he left Ur
behind to go to an unknown land, or at years of wandering taking their toll of his fate. In other words, kasat na lalad fungi si mal ustagay ngo moklalaklan sa kaligyan ora. Sat na welal ka alaw pele mal sikyak na skin maklon yasingan. Masing ako minan kalam ka na kimola komo misingi. 2012, 2025, yasingal tolu ba katil wiyang eh. Mafat na pela, pel na kayo asom na kayo la, maupel sikyak. Amal kan na relationship siya. Okay, siya pinta ka commitment siya mga ikek na nasikan well nasiltig interest ka ngayon. Taka awiyan na naklas ka wichingal siya pamet na kayo wa fela yun nila. Lain na kayo kataka namtana kaya akwakan ka. Inak kayo ka dakas makanyak na kaya flok lalo. With that being said, siya kalwani wang in government, wang in education system vin fella, wang in fashion, wang in religion, it's relationship. Relationship last na sinkada pa usiye o kala last kay sigala lan fumiya kadin tu na koke. With that being said, ito ka kalamia kel malitima tigin treskal tigin mekil akollah nas na kay tolunga inakyokye me lazy name akyokye introduction we me context yung likiyac. With that being said, talaga ka akyokye context nga na fact na na kaya me malitio. With that being said, tigin treskal dago to yang na tigin megil da ka akyokye context nga day mutawek malitio lalo. Aga belching nga daw tigin treskal na kaya context so to yang na sumunal tigin tresk megil. Kulo malap tigin. Well, nga nawgot le me mwet mam da lipsha akketeyac silal lemistelipan nga mo kosma wikat kiblusen bel si mai eltaga wikat chining nga namsingi kan akilin nga fakin siltigin mekilla oyesima me lemistelipan el besing sona lemistelle el kan akkelem yilal fungilal ingan sista kanonais lala oyepe gardening pipe mengi anin lom sila inkan forla nakitukun elakkelem yila elipsha faksilan basta sige masilan damdal si wiyash malakkelem yingan katsamana le prema katfinga tang ninake temas demonstration of great faith singa pasikyak na sila minister lipan inkain man kan na manakewa na orela complete for lasi malashken anim singing nara nakiakalin lok si fena nga matigin magilalibe aspes wiowos pangyak koskan li mama perspective kita kakketeyac the Mr. Lipana. It's another level. God likiyac na sil kainin oye. Na si oye pa. Likiyac na oye singe na sil somne ye tukun sol siya eluchak na bayhola lutut pacl si pangan. Siya nga sol siya ma tarik sol siya som lutut pacl. Na siyan mga singa nilsom na kiyan mga katsamsam kiyan Jordan, Itcha, Israel, man tawe pangon niya. Bel singa nga mas na upe. So mara internship lali Kosrae ki Raunek church lash nga. Ka finne sister church kay dawi finen merking. Sipe ma ilrelange ba oye singa. Pange man nagi ye vasra. Spaila dari in badalanga siya. Elistape. Simyang nisin publisher nga isa copyright ki mga in magat kan mga asta nagigas Kosrae for its entirety. Mamay kek na singi parela kayan samsam sila gangay kung fanatak ko ki pelsingan. We pelsim akom fong kitandras ko kum kagat sanoin mula mo ito kumra na lang silom. Mayin ngamda ki kulacnsap singi pel na luis ngali na nga byproduct kyo yesingan matena oo na bang akkelem yun na sila parela nga kan doc medically fakla nga proud na ba sil inkan orala forla singe na panang orake kat takeni sham kun kadin oraka singe ka kal singe na meta in we matlasha ikek lale na fshesh mayen
fin pasietanil te tui in ngut faskia pa mweta. Kung finesom no lamalu, kung mesom dal nam tang yang usage in fitena na dari. Lash pa ito ani lasha. Na pa na ngara pangit kasin kaksak la marang akan fakla mga fak. Nasil Mr. Lipan. Kung sam ka na leprem, sipa na niya madash nga din diye. Nara akketeyac. Nga me etay flela pela mun aspe Paing na sil tigin makilan kan gasha metlash finan taxis nga en kebe makosar na kay metlashan ke gasha singe na banang pelang flok na room tigin makil fast med lulap fast med in shulin melemia malutuchi makadakola mutang nagkakipelsinge kadin kan takata na wangin makadashul bali ye yotsingan man nakewa kum me kasik tar pelang flok na room lulap. Ay, lo naman lab, tingin ko. Lo naman lab, alam siya liban. Context sa akketeyac ikalim. Alam siya liban. Taka, tingin ko dafay kahil ito lang manakian. Tingin ko lang mo mit utwa fak mo malfay ang mo fin mit mel makita mo ente. Ta ala dakte putari akketeyac panangak kulo kaksakin kat si mama taka tauyak sila tamang lipan wi panatafilawan tingin ko lang. Ang mga falcon akitan sa pinapay pangay pelchik desol na ke ka ostar tamang lipan na ke ipsemetan ipsak duan kapga. Namnas first na made pangan tigin. Kulang man lang. Ay, kulo man la pada gusto ke koto shaft la ke ne kasing kol na sa pakat aske koto siya kakos mange ke summer. Ano tamang lipan ni faka April melo siya may sang pakityan si saptalong ulo kasi ni kasi nga kos pakat samsam kuning. Ito ko ora la introduction this in context story. Nake ipsemetan bakit kalin kemo katil shiki. Siya si saptalong ulo marichalas na first sidu pa ta kasamon kakketeyac si fel lapsinan. Iptodo na kustangan. Nga ko sige ipsemetan ipsak duan. Tingin ko skala ta ke ipsaf la sen we conclusion na me nga tamang lipan ila kay pension sang ito lang na ke medicine ila tingin sila ta ke. Napalang ke ipsemetan katil shiki. Napakta piya nga ke introduction na tamang lipan na. Puitpulle kakatil shiki pa me ipsemet kan. Shiki na ke na lalalfung ila leprem. Kadito sa monyak ikasta melutu da sila tamang lipan. Tingin ko napandalalfung ila leprem wala aspelil ups and down kila lalfung ila la katil check na wailol. Akumte. Mula kuma paspekat flows was le kataro na lang sila. Paspekat tangon mapay makatra man kanala wangin ito lakum wangin kalakum. Manakewa makataro katpakaringin. Ay na pagkasaplas nga lang course. Pasi. Plan lakum aski makatlan niya. Taksafian manakewa ta kaiwin ka. Nakita ko nakimalito si Fak mo katil shiki. Medyo nga kang pelan kimarito nga Fak mo inge tapel tuk. Pena fakta la yay cash kapag ya. Pena apel si maliksyon na akketeyac ka fakta la mo kikatapel tuk. Matwel iprem Elias Yofo. Pangan mo pet mo katito mo when sinata yan icicle issues. Naki siya na si saptalong siya pas lime ko Saman ki issues na icicle na siya na si saptalong ulo hoson ko na kaya ikos. Saman ki iprem tailang ito nga na finpisel na icicle. Nakikita di siya na motkoan kalnya pa enchun mat we follow lang kan chun kulacnsap. Ma
may dutuchingan ta kafa naki palan pelche ma ishi sustangan naki pelche ma kulacnsap Ephraim usetong malay sumsangrela may kisya si makaril pangol awan na kalam ki may special asin katil shiki elten ashifi Lata si panarela iklaki masingan katil shiki ngafak piyang mo if shiki si bat ikal da kalmin masingan when katil te wishi fi kato James saptasi James saptasi pasingal dodi wel samon katil shiki galal sungi lakong elte si fi kato Hebrews saptasingal si pasingal ikor tafela baki likiyac Ephraim Naman katil panglo ka Ephraim ki posyak do ipyak do ma ene na Ephraim na katil panglo mo ilan usela isik ilan usik uspoint siya natin ngayon somna ki ikal siya ngayon na moria ilan ta kisya ka na lalan siya may kisya purir na siya el fact mo nga kalamin siya na PN siya ngayon Nakadito la, aspe when siya nato Ephraim. Pamili ba nito pasal la piya nga. Ephraim na siya eker. Pati pangin, when siya ma, kadi samdam kingan. Olay la sila ikat na siya Ephraim na siya shira. Talik, tukun talik nato dyan. Pa, kaya Isaac. Isaac, na siya sakto, Ismail, el makiro yesima, shira el sa Ephraim na mitularan kulacnsap sila nga neker. Tama di ba nila kalam ni piang. Pati pangin mitkit sila gato. Natal Ephraim sira pa wala ilangan ta kana kaya. Te Ephraim na sin kulacnsap sila nga. Pero Isaac pa katil lamana ke when si pan na natal. Apa akalam nila el saptan Michelle. May na lan ba el sak mo lan Michelle when si pan na natal ngayon. Siya ki el pa Isaac. Ilan siya na final moraya. Wala lan kisya ka na lang siya. Kalim, tamang di ba nagpasal na piang at yung risko at treaty pa kimitan sakla as may kulacnsap do may lose well. Elos in akollah me kulacnsap na ki akollah for fashion. Na fakla los sombisyon and ma katil sakla singan ay sakla sin may tulungan atasan niya ngaylo ay sumurado las nakatapalop. Ephraim elito la Isaac pa when sinatan. When siya pa na may tek yang kadyo sang masikil tal sun matpun nata. Ilalal sungi ma Isaac pa usi naki olay la silang kat na siya kifite la le pos. Papat man matan fed pespes. Akatil siyak lang kisya kanan. Wangin kisin siyak like. Pangan masih matakapen duty kat sila man lalal sungi sa Ephraim. Patam di ba ni sakta pianga ki sapsa in context nala aspeli premil up high and low kilala sungi lagan apang isipel malyak kalmi kolon nala sungi lagan il nito la Isaac pa when siya na natal zero siya ekainil pa akpayeyi ulila silang kat na ki la tabam taman mo transfer pespes ilong pen nakikatin mo ni siya tadi siya pan na kita jun matpun natin ang usual lansong kisya ko nala ilwangin kisin siyak ke nakatlong na kilusong ututyak nga sang ito nga na fin pisyel Isaac tanong swanyak nga ilos fash ipremedus maluta wimit siya nakisin siyak siya tako papakapia may kisya Malute pa nga, mitmite pa nga, ito nga pangaus. Akat, long tuplan,
Ebrem na siya. LEUM GOD lefa forsnakin. Pangaliye na ki tekstahan ma forsngan ako ran samon kaya. El name singan nemishinge pang kiyate ni singan. To akketeyac nila ki masaptal Moses. Mwe tin kaksakin niya malayla siya singkat. Bakit finloang na ki time frame ki musam ngayon. Masih kira tramam kini mamet liki. Idak jam Ebrem mapataka di Moses matakatuk. Na laki faksang na sila ngayon ilaro ay pa nakikatil sa akong sila na gusto sacrifice po yung sinabi ngayon. Tatlong kitchen na si stop to singal lut ang hindi pa nilfak. Taka sa mon singal tolu singal read course. Mataka sa mon kasi singal mi course mataka sa mon na ki olay la silang kat na ki akpas si pacl kapapataman matan fel pwespes ngayon. Naki katlong pemo final moraya girl singan kapalayan singan papenangan yan makatlo samram kinki may lututas ki malintari papenangan yan ma Solomon ito masyayla temple we papenangan taka na ki future papenangan ma lamb Jesus Christ as a lamb ito ka misya ki final sukungan utyak na kokada nakikatli oye sila Isaac ngayon Elusitongan, nutujak na peol sukungan, kautityak keol sukungan. Foreshadowy, Lord Jesus Christ, elusaksin lalfanyak finola. Apen ang kel, tsak pa na pinol sukungan pa, kipelto ka, pang kokara. Mautyak ti, Ebremel, ito ay klong siya. Takan layo to fe. Kasi tak ito tayo kyoto, relatin long si. Takan la malanrik makin na kaya. Okay, ipsi takan na kaya may dito siya doon kasi siya doon. Mayo masamram siya doon kaya nga. Orek malalip prem. Ko ako daw malip prem, ko kaya masih ang tawang liliban. Nagikas makumulay na tayo yan. Ebrem laro. Pangan. Hamram kin lagi for story ni kisingaulan. Ipsimet kan dat ki for fashes ako pangat psalak to si Paing. Kilo si ututyak ay sige pa kisinsiyak na sila. Ipsiyak dua takana ki kisinsiyak to papa PM kisela sa katus ito nga pangaus nga. Mulute mitmida basyungan. Nakapasal na piya mo tuplal Ebrem na sila isik pa isakla katila ka puskakin ka karingin matakani ki tekstilas ma ito ka kiposingan lakusan masamsam kinla nemisingi en singa nakilin niya kikiyate si kiyisingan kaksi top sila Ebrem na fakki me ipsimet ke Ebrem lako ng takla. Dino tudang ito ka, itakake, elmet kulacnsap nga na ako na mga so. Yung tawag ka sunan, yung mga masyayla ko, ito ay cute long siya. Dahil ako naman nakiwa, ito, ilako lang sa mga inorela. At kisya sila nga. Kaya Ebrem, Ushel, Isaac ututyak ngayon. Kifostongol si, saptalongol si, fostongol yun yung katulong na ako. Sam kin finoso ko moraya, mga pacl ki, mamasikyak ki finoso, ito yak ki finoso ko ngayon. Makipel meda, kada kipel to ka pa, David ilda, so, molila si mitche, ilan narela long si. Kat pacl ki malam to, malam do matari, malam tari. Mangan nama, kada finloy ka na, mangan makatil programnya tari. Pangan ka makatil, kate na diya ki maula siya. Posta masikyak makat ilna na plan niya tari. May katil ito, manakiwa, kalalasin na kiwa. Kalalala na yok, elasin na kiwa.
Paing katchilas me. Paing katchikatin naktenakuletji. Ako bin fashayan matulungan dalalfung la sito la kikatching nga nikin na may katchika chamrang bin. Ara kita tahu kan ki LDA en cuma kata tuskina singan. Ilfak mesin met kulacnsap dulangan min pangan yan may ini na kasha nukewa. Matan singe Mwe Read ka nga ilo sumna lang ara ali la katchaflo. Que ilo sumna lang ilaki akollah mana kewa akollah len kishekin daliksinato nga. Ipsi tukan pa ito kayo semua. Tapos kisin siya ka pa. Kita ko yung sinaton nga, ay sikil siya. Siya ka papa. Ito nga, iya pa nga, mit-mit pa nga. Piya mo kisya siya. Iprem in fact na siya. LEUM God, ila sa po karigin masingan. Ipsi malbangan ki ma ay sige kisin siya kinya. Kikat pit siya la ate siya ngayon. Ki ay sige April sangatungan na feel ay sige. Siya dito la pangan masimal sum kishekin na. Nakikat may ito. Pagka pala alas finkat pa. Papa si Maya ko lang yung sektor sila second lang. Sige. Nanaklas ka. Pagkakatid nanaklas ka siya ng pitsela. Mahala ka siya ngayon. Kaya na mapusay siya pa ngayon. Aki, lalalsong ilali prem. Lalalsong iki, ulay lang silang kat na siya ngayon. Di ko na makatid sa akin. Wangin na pa kisin siya klay ko. Wangin na ate malaro. Paurela. Katid pangon mo. Siya may wiowos. Kilalan siyong ilan. Apolokan man na siya. Kung may siya nga kilmulap ko mo. Ako masaya kilalan siyong ilan ko mo. Mama akketeyac ko nga ako minara. Sapketeyac na siya. Kosrae nga ako minara kikalacnsap siya nga. Katara. Ki fact na siya ka katara na singkat. Pinalalsong ilo kong singkata pa yung sipeo. Ang akong pinalalsong ikat, nalalsong ikit Jesus Christ and me siya mulyak, ako minis mo lalat. Tikon lang tuloy pa yung mulyak ya. O yang akketeyac ako minara kulacnsap kong na singkat. Kaya kulacnsap kong matang ako minara. Nara, maduto siya nga ako, akala mi na pa lalalsong ilali prem. Mamakatil panglol na kaya ngayon. Ilako lang na raw. Lalalsong ilak ko mo, paisi mo lang na siya ko. Nara, ano yung siben maduto siya nga ako ditiya siben ng anlina. Kasi yung lalalsong ilak ko. Mwe ngayon na nakuya ke. Mwe mataka na siya mga lima at yan naman nakikilensap pakat. Magda ko yung sang Kosrae naman taas ka na pelo. Tingin rin sa sifac nga kaya ka na lang makatara wiowos singkat. Yun na rin kikalensap akollah. Kaya dito ka rin mga inge hakfal. Kat pangan mo may kat kaya pala mo ito. Ang nalipan, ang siya, kung tingin rin ka rin kang tafela, naman tingin rin ka rin takon ki ipsiyak tulungan yung tafela. Kula man lang. Kaya, tingin megil, umne malle, alle şu mallap ke arulom. Kaya tita na pa masik kesyawan ke pelchinge. Akong taka penasile, akong taka akketeyac kay siya. Inak yok ki malutut ke wikshinge. Nga tala, pel na naftodo som na away ke pel fototora kada. Me akketeyac kumpe, tuna ka, kum
amo kung may Sunday school beli tu oral pastor toma ara kung makulapen na tari na ke oyang inda kana me ipsi mga ke trakyo ke na in akketeyac kai sie kem liti na wo sing mrala tai ke plumet ngan pa taka ke ipsi met ngan ma kum taka kishin chek su ma taka wana in compassion na ke distraction je ma talik ngan tal sal ka ke tai sum mena Friday evening she taka na ke commitment je mga ko mas kem she ngela katal long for kya distraction for kya mai taka na si komat lal fungyo ma esta kat kufnan purong ma ka fat na share wana ngan ba mas taka wana na le shal na ngan kalam kela April Milanga, here I am. He'll reply, here I am. He'll alakalam na pala, second line siya lang mong, ako na kayo ma, taka na roll nga nang ako mo siya nga, alipakatan na pala, distractions. Ask kafu fumay taka, katena, puro mo makakalamin na siya nga. Nakata prefeni, fagkamangan ng likiyac, nakafat na pa, nga siya pa repeat Wixingal siya som la fashion na kaya sing second sing. Tingin interest ka lang kung ni dahil siya wo'y metin long kata pa lututan. Nangasit pa som ukwe dito lang Jesus Christ at na man iletang na som pray na singkat. Nangafat na pwela for the last 11 weeks ta autolin singam ta proy sano awi ko sin taka nakatwimat ko sa akketeyac nga fak na singkat inge na sin matlas ko sa relationship siya pang wana kung taka ke plan pelching to when distractions are kung taka le read can lem ngising ngaman katinuke in point kung ke mamaskang so with that in mind napanas katil pangun ko el bangun kat na pa distractions ngayon ang sumnikikat kadilan focus na kemasing na at the same time kung taka na proy ke matlas nga pang masimay na kadin for the next today and beyond ligi na kadin takati musla ke last 4 years too many distractions wala post le programorek or one page last kadin taka na ke me masima tangkat na ken Kat kafu fune tina tolla pella sin proy read pa akollah makunesh. Kadin taka faka kakuklan God. Aro. Tingin meg yung gulo malap ke tina wo mataka ke chim ngayon na masma shaf lang ake alle pauni kat in sifac ke matikin mekil faka. Rek na tayo kene ko. Engineer ke blueprint na rek na tayo. Genesis nga reflection key area si makalamia na ke reaching pa morea. Oye, level ako penalinching. Second coming in that vicinity, Jerusalem. Jesus la daga. Siya wala daga. May mautak kya kaya siete sungal sapta ko. First singal dolun ka singal alikos. Son sapta singal ako. First singal ka dolu. We siya korin sapta singal megor. First tamal na kalam ngalakos. May talal fung misya ka mo lutak kya. Second coming got flocked na in that vicinity, Morea. And siya pa na machisya misya ken. That's like a rule 1,000 year millennium siya nga. Nakatliye masalayak na siya tiging tres ka nga. May naltang na taga ntay siya tal proy ka may tas ko siya. Ikek malal na nga. Taga sumon Daniel. Taga sumon Revelation. Somni ka objective. Lan God. May objective siya nga. New heaven, new earth. New heaven, new earth pa. Tasano. Kating kankin. Fakyak nungol siya fasal ko. Line for siya. Kat ngatali yang ngawle, kat shut down distractions, kat taka priority lang kada, kat lang siya katin me. Kat liyan na pala, me kalmen, ulul mit siya matikin mekilil from kan, tikin treskal at Acse filan. Laki siya kan nila. Elsa met surfen lua, tu ite walal tal, manla sumalu. Me alu siya ngayon, parum sapta siya lufa siya. Alien na pa pakoten yoklan kat na siya. Epramelli. Let's sang na fun. La offer up mana kayo. Pamwen kulo siya flash natin yan. Isaac. Nga kong katliye na. Siya daga. When na siya flash natin kat.
papa el sang na fin chaksin inoi mal plan la tar engineer ki ke Mount Moria na fin nga ko meton na pa me wangkalan singe katero machima rom sakta singe lu fo syakanan kisyakan katyang as a living sacrifice holy and pleasing pang alu pa yelasha pang Abraham na suminalu meshi larangan kisyakan na lang Aum takay nalu, pang makatero. 100% offer up our bodies as a living sacrifice. Pang alu lasyo. Kulo kaksakin kakketeyac, wala litigin mekil. Wana lakalamia. El save the best for the last. Manataka ito lang na fun na makatramtram kun ke introduction na ke lesson context we back luma tigin mekil the likiyac. Sang na sil. Kumne ba't nga pang matigin, nga pang pasta sila pang. Pasta! Trescal, taga na meta, Acse fila masing, kulong malap. Mom vaksi ke pa bola. Pagka, Kofla na isyong niyang gifalken. Valaksingan. Tanga, orama si David Elvaga. kung din siya pa siya lomo, kulong malap. Ngaus na pushin dik ngayon. Ano kun? Ato na pala falgen valaklan basta tanga kain from kiplantikin. Pushin dik yung mga rekmagana. Tigin Trescal, met yung fact na metan, ngayon ang sang pelal tigin mekin, man lesson na ke program. Lesson, sisakluk tigin mekin, kada usap pela. Kaya ka tigin magit, as na met. Fact na met tigin mekin, sisakluk, kamal kan na, sisakluk. Kulo naman lang. Kulo man lang taong liban. Tingin ko ki position lowos na di Elia maka and makunak pengan dapat lang ang sumulad pasta lo toma ki pamakatara mit mele mara matigin sauce pa postar ki barbecue ang ay wo na kan sumulad dal kidan takeni maki mas mawo takeni kulacnsap singil tako wo na pa ta kya ay nako ali yok pe singil ang Acse ki ko sakile nan kulacnsap kat la ko sakile kulacnsap met na kayo matakawi katan sista ko koslong la en syntax kata kalati tune la sa missing ara wangin la wiowos ke kitin benga na so min wala los ki mama hello sarang eten awo in ma ke ngawla la ipla ka mo wo pe la ta tamle yo la ka aklen flia la kan so wala dal fa Acse fiela yokshi pe kidan tan master mit wias ta ke ni kalan tap singa la ora lan che Ala focus si makataro. With that being said, Acse and sakudan chuos ki we got chipalan bel siya. Ako siya sumla mga iplu mga kan tafila. Ana tamang di ba sa akin? Kat chef ya mit chimata ka ngayon malanda ka. When ta dam na ka ba kat sama kat change lam na fact check mga track. Alright, ito la me kat malkan na kat sapala. Ang Acse lang takay ito, pangan si Pesyo lang, ang Acse lang, at tipilesel, pangafigan ito, ang Acse lang takay ito, klan mali, eliyatin na kime, mga tamang lilipan eh, taka, fact la to, samay mga ta fact yes, lang taka kalwa niya. Kami siya mga oversight, ilan taka, ne, kas na dalit naman niya, oto lang na kim mapalin ito. Oto lang. Pangan sakta ko, kung naman lapsin mo, nakiwa kaya ako saan, tam na excuse yawi ke mga kanin ng buwi matwiyak ngay, financial tax sakta na raw. Tigin med yung fact na metan, tigin Trescal lang fact si kasa nga kayo kung. Sumagat lagi, kinokon mapangkum na kaya ngayon, kung bata western ay makata barbecue ma'am sumangan, nakamaliban, kamalap. Kaksakin kat, Lumalap kita kalaman. Kulo malap. Alright. Flowers yun? Kulo. Kal, tigin magilakal magadaw sud pelo kon fact na met. Kat kulo malap. Likiyac akketeyac na calendary. Amo me esmaklalin ka in from kundaki me. Sumanyan human sacrifice nge. Me fataka ke pelal mosisan sipangan mga me dipsela be ke faklala na finos gongan moria ba kalemya kisi Lu Chronicles to lu fasingan fak mo to ko sa David papatamal Solomon elak
akollah sienta tembalin masawe pa finon morea ken Jerusalem en si machisa silta sikiyak na sil David we ken si sista kulun wheat plal aruna machebus takora Solomon isap metlalin mutawaek masa ama pangat pe si fana siya Mwe Read makatash ke musingi ama sulpe kalwaniyak me finos kongan morea na nagifaklalan be patoko na akketeyac la King Solomon and masala temple si bangaritita ketaringen na papenangen fakla will later sacrifice their offerings and very close to our cut will offer up his own son Jesus. Kili oilalien morik ne tamalipan. Naki makachamcham gun nge. Nara kirchamcham gun naki shifeshikea. Naki testing si makamchamcham kea. Testing commitment jinge. Mind konaek mekka yesh mamakat shak na manaske oh. Na shamsham kanal me Ephraim bienga naki molin metlalan. Ilosta siya na pepa siya matengyak nara pailtraman naki met servants yingan. Dahil po na lalalfungina in matana ki oyalan kaatan. Kanalena me ilos katang latang alipit siya sigel Ephraim mga mapangi oyalas mo ito. But perfect. Kat fact mo hasta lalfungilal. Dahil na perfect. Nara ngayon kin fact sila gala. Kada perfect na kata Jesus liwola. Ay. Kata. Yeah, el up and down. Kung pa fact lang el up and down, okay? Cut up and down be. Kulo. Cut up and down na lit thorn in the flesh sigel pola. El fona wangen lakan me, lakan sak man lalfing ikat kal bangon makash si fen. Pangit na design mo recleo. Na ba na nga ngali mo Ephraim tako betches in jikom, skasak sin jikom. Na ba metakan ki oralalan ki ipsa takongan nga shoot pelan siyum glumalap. Kaksakin God. Tingin ko mo me. Nga usot pelan na siyum gumin fast na met na bagat tago wrap up malutut siya nga. Kadindi la mepe aske ki malutut siya nga men. Kat ke walong met ta me kat tena long na ke makan kasi kat ke misingi. Yok na gilal nila siya. Kulo malap tingin. Metiget fast na meta na le shipe kalbuni me kulo malap ke makatil kesla na shish ke metlal funishin Ephraim, father of faith. Kada sumpen na ke akademia ke ipu sapta sinyal siya we pe na kuno kon matago ke Genesis sapta sinyalit course ngan kat sinyalit course fite si maitak yang na silingan silpe yok yen sapta sinyal lu ke Genesis nga omne kada kan na kapak si matago define placing si ma itak yang promise siya kisna sil Ephraim ngan tago kada ale kanan ke me ipu sinyal siya fosal kus na ke sinyal lu amo pamelik tu siya ke siyete angan me academia me lalal fun balak wale Ephraim ipu sinyal siya fosal kus na siya lu kapash ipu bangan New Testament taga na ke Genesis sinyal lu na through you Ephraim define placing as na sin matanfal na kayo. Sige non kapit sa lalap singan. Pok finena itu ingashaw. Pangan father of nations singaw shoot nga. Na ngakom indirectly tako kapas na kaya masine ke kalatia saptatolo. Ke spiritual bird si may takang na sin matalal fung na kayo wake supen akwak machisya sa drana. Fute si masamsam kanyak. Foreshadow ya ke si Isaac ngan. Katlita na inkanam na siya komla wana tigin mekila kalamingan. Sapta siya ngon ko sa kalamya kal Ishmael. Ekar Ephraim rela
Baton fel luo pa na taka ni misheng ingenik luo pa penataka ni misheng tatikal me pa katil tlawel Ishmael mo inkalam la shen kenikin mo na pa siya kung or a real estate may kekta na kaya ki me land singan Morea they are not quick when it's only a tari shakshina filiaki we tempala filiaki we kadin takata na ipus ngal siya akketeyac kasapta singaul akketeyac la matngan being persecuted mat Christian belchingan persecuted nara machimasimus la iprungan takatakan na kasapta singal siya all of famers get fate epel mafani al epren faknit to sapta singal siya akketeyac elosin die or malan metlal fungin pel meta na kaya makum dal persecution kum dal isingen ang dal tu na ko kaya kukuan ka na igak na sil tikin tres kalenda ka shamon litu ipu saptaya fosingal sina ke long lu pangan Mwe Read na ke sermon lalo ito ka sipan na phone na makapta ka kaya week na phone sina mga kumingkalim kala Ishmael Isaac tako na tako ni born of the Virgin Mary suffer on the Pontius Pilate. Hashin kenikin mo so kufan na sikko. Silbe element ako siya. Saptas nga luo Genesis. Fide siya seat, land, nation na may defined placings. Ako mtagaligi pro saptas nga siya fos alkos na siya luo fos nga luo akalimya silbe. Pok itu pok singan tako akfasyak tesel siya Ishmael we me Isaac itu ngan ngay tak nang kasaw patako tako yung kasaw main kenix kung pa fulfill makatil akalim na siya Eprem ke sapta singa lungan na met na kayo may syusyang lalalfing la chisel daga misya molya ko panganoye singa ako maskya. So in other words, our physical life siya, our spiritual life siya. Kat na fon na daga patatlay ke Genesis tolu. Kersiya kikat. Now out of those between Genesis 3, Genesis 12, kadil relatari na mutawaek ya fite siya ito ko. Yung kanikin molso ko. Na Abraham, Sarah is part of that. Taka niya rukom siya nga, kat pa isu siyang nage nganlan kat. Nganlan kat rakat isu siya, kat kapat siyang nage mas matay takyang. Through you, Abraham, the rest of the nation, the rest of the world will be blessed. Kat taka ke New Covenant siya nga kasi ben Jesus Christ. El misya molya kanaus naman na kayo ma. Taka kalim ke fall of man, Genesis tolu. Skili kapas na lalap ngan. Skili oya na lap makatil progressively through human history. El shalom in kanigin molds kung in kalim na sikum la wang matafong na kaya oya siyang amas kang. Asin kanigin molds so fun. At higin na tagak siya fila ipsaf la singan. Me ip aktolu singan in kaliye. Malutut siya nga me inoy lang silang kat kataka we wiowos ke sermon we me pelinitawi yan siya na kalwan ni if ka Trump mga may pan nga tfogi ligi and singam ta nga far to na kiting shopping area pango met Muslim nga tuwini pero na tayo we pa nang art met na call shafla sila dala nga sum from na sila we met ikasya nga we siya Jesus Masangalong, Jesus is prophet. Pange, na siya nga. Ngal samram ke malamin meta. Tiksin nga witnessi kenar. Tangal kumne tagma Jesus helte. Ishmael Isaac. Na yimatash nga. Masik Israel ngin lango. Iran Israel na mayunin lango.
Mayong singa tuku nagademta nakekurs singa tuku nanigeme Mount Moriah. Mount Moriah, second coming of Jesus Christ. That tuku rule righteously for 1,000 years. Renovated by fire, new heaven, new earth. Objective pa itak na sila tikin tricycle lang tuku ikas Daniel Revelation. Hopefully starting next week kat tuku Trump kun mana shaft lang into katin awi katin mata na king mechanics kuma itak na sila prem serang Isaac takanical Jesus Christ mechanical more through David Solomon el fakal David Solomon ke me Leo Chronicles subtitle for shipping wiki real estate singan masyayat temple afin and singan Moria aro kula man lap kaslan man nagawatigin na Acse fila ipshafla singan nagat God intervene por singal sinagis tigin kumgula man lap kam sipel sila kata flo ko na Acse fila nagat pokam kali finko tigin well glamalap kaksakin ke me kasalum to ke tuku nakatayalal tigin makilan akan palala me fale phone la nagisafla ye me malitisimo dashkeng nangaki ka din lipit siya si ma tigin makilil shalala tari na siya shngi ke pelsima katfin nikiya si parallel and fullway na lelen le katlila Aisigelius ito nga utyak na final Moria. Level lang na level lang siya si lusak singe fin busel utyak tausin nuya ako. Na bangapit siya si makatin dak ngetang liya na yan si mataka kaya pa God intervene. Anay fa kamitlo mate wisom walal Isaac Eprem utyak na kilong siya tewi. Asme kisya lalos ka mente pangelo siya katnikin na nakalamiyak. The mga an Mwe Read la Mexican tin matua dahil matana de wisom. Nakita ka fact mo God intervenes nga kalme pa define intervention lan kataga kisapta longo for single sin kisinga lakosran. Na ipsimet nga naki may kisya singan me tulokin yaki. Pa fact la tasak talubufen lan LEUM GOD el bang na sil in kasao me Eprem el the book. Na pangsin na sila prembangan. Nga painge, I'm here. Nalbuven siya fact, nimit kom galya taliksyen, karakate naman na sil. Main siya wo sila pange, papain long, inwangan met galya talik nata siya. May katalafin galya, katangalyak, kat finashuk pacl siya fin kakatalik sinata, as kulacnsap. Kat finema kat metlan church ka, kat tigin siya ka basta siya kulacnsap. Nimit galya taliksyen. Inge nga tala ko makflatikat akosma sapkin. Pasyen buven siya nabangan na sil. Moyen kom siya shukya wen si fan na natum lakil. Fakan wen si fan na laya Ishmael. Kan mata lakil fakyak mo wen si fan na. Moyen Isaac pa wen si matagal covenant ke ulela. Nara fakla limsilipa na naki amin na dalik na dal Ishmael. Dalik na Isaac nim singe. Nara uskat min fakla me katmata falan na ke climax na ke intervention lan got through an angel ba cham gange. Katita pela arch intervention rekla le Mr. Lipa na cham kanal Daniel. Now let me ask you this. Mesikyak na ke price al Daniel Malorella dena de bukyakle len longol siya. Di el seguluk na lusla na Michael somde ushe intervene. Ashtu bufen dolo Lucifer kat tadarigel. Fut le lushi tavo. Tafo sin de bufen na dako. Tepa orela kapash na sin mweta. Te orela nevelim ke Genesis on gosh. Fok lera. Ta shono che tagay naknas na siya. Michael patagang me as a warrior ngayon na Gabriel el dako as a messenger. Now, through the angelic being, the word of God is being relayed. Kat kandi ke chana sa singalon gosh, wajit ko nge algosh.
Kafine met nanan gasingal dulu fastolu. Mange akkalemi first nge akkalemi la me angelic being anain as oyesi mother sham nasil Ephraim. Nara ke pang Ephraim belsiak tolu na toplal bange nga pange hi here I am. Bain faklala. Abafakyang nasil mo lente when pang singing an Ephraim. There's a sense of urgency. Mwet carry out masima fakyang minrangan. Nara kapsiyak masing ipenaki me scenario ka scene si matakatok si mafur na den akunle malbuven si tuyang sil Moses akademia ke exodus to luvasluwa na sumanyakla anain kadel panglol Moses pe a fact magana nage angelic being el represent divine authority na kasin siyak siya where are you kumpiye siya oye magat institute ke dawi la siya pa aspang sim daw rekipelan dawi na kumfinte de book panglo mo na spoyak lang din som committee kom pangisi practice makatash ke lala siya protestant fin pang ako metilan church kadorela mga si church te som kalngayak ke fot kalngayak ke dawi kate kalngayak ke church la if akum deramaknum ana fakla lemistilipan bianga suksensya ka ba where are you Patlup siya na ke nusa ke leneke afin leneke pa kalimya na ke India ma matlof ko ang alsiya ka luo ang luo siya tule na live to tell about it Marsland Algos 2000 singala ko sa kalimya pela Malaysia Airlines Flight 370 likiyac na te wangen le retara te na kalimya la aksusukongel deviate sumna uye Lad patatle me Indian Ocean gashoye na tale dena akketeyac mesinga masikyak me terrorism ko pilot serela oye sila nikola fashtalan aksoklalan naksinsiyak si mataga ba where are you kumpiye piyamat ke aksosukonge aben aksosukuma angenusay kaya ke pelsima katil panglol Ephraim na Ephraim in fact mo here I am nga pange narata ka na si kum kadin liyan na ke integrity responsibility accountability mataka inakalimye may Ephraim ashkia naro ay wala el napatakan ki fosyak singal dolus nga lako shakla Ephraim nget neliyak sip mukul Soko shrem la kwel ki shipin Acse el som shuke kaksakin tain mwek kasya furin au lawen natal Ephraim el sangin enense LEUM GOD el Acse fasha nemisenge Mwe tashak na fako inge finol sin LEUM GOD el fa Acse nakatwin mut ka nage demonstration sin nage ngakalimila ay sigelus itong utya ka chiya silus saksing lala utya Papa melong pange itong pange PM kiseo na topsing fakla God will provide God le Acse o kaburi baul ay sektari ako yak mitmita na puven siya sa Ephraim na ngeta na ke inime ngeta na sip forsha ko na shremla pa akalimia kwel ke shipin Acse shremla kwel na kom liye na ke sipsukan shremla kwel na kom tausin nuya ta ko litetsyang o to ala na lois itetsyang na ke injiven LEUM masi makacham ke shremla siya nil tapik na ke torn of crown si may dakan na injiven siya basman yak na banpel si masumdaga may sacrifice siya pakalimila me Ephraim so musi ingkan kisya kanlangan nara
en singan pa oro itakyang inean naki mama makatridi kean taka na sikom nga kumin liela ko ash mama makadir kenikas nakimda kom kemulin ngan la koma mga kumtena kandi nakatitaf kala mama mataka yurin katme katitaf kala o yenge taka na shish maluto chenge ke taka na sikoma Eprem dan kain Kisiyakan lawan si fan na natal nga kakkalimiyak kispen Ishmael matakaki titakaki ulila Father's Day bagad palendi tuwa kadin nga tang lina ke ashish papa ka na raw yesing kadeta fakala kadil bangon kat kadin kisiyakan natalik nata siya nara kisiyaya si mga kumuram singi pa katus natalik nata siya basta main kain dikiya blessings fe in the strong ak nikin natel chun matwe mata na los fa taka in kain eseng mula na sinkata tesma akademiyak nge el preparation metigi solji nge ngalalal fungi mas payakle na kenin meun nge as rigorous training dalin na dan pasila baso kingalutlute ngatikan shruak nage sophomore ving at the pasila freshman misengi nget mali makatash kem jingi kata pasta nga sunna freshman del senior level rek fika kain jen kata mayta sunna shun level nga shun senior na kum shu klaivo ko mate rek lewo tena testi ak mang ora kata masikya nge pa expose ki character lash kewa katangon mo katem tao rek mind we show we met kateta 40 yelan nenta ka nagiwalsing katnikin nakachifanak may kinye matlasha tamit ka tena akollah dena som naki testing sing test the spirit tamit nga mong sana kulacnsap sing katamit ka tepena akmasala si perla nem sing muringe papena rek test ka tinarekle kadero fakya kadinitala katara na perek malankat kadin na kadin pay off le oana nga likiyac kada shitela na rek ma maski mataka na shish nga ita lang long dari tataka na sikum ikayam dan kya kasumwi alulan wi siya nga sumli la shekle kimo laldalan sumli nga ita kulacnsap yun ang sumli akoye test the spirit shikeliela met kumuyan shek na mongsa or kulacnsap lao shikeliela met mawi kulacnsap lan kata etana pa ila met elaran maula siya pang musingi di aksak si pakatashking nara when the coin gets tough, pangit pesi matulang kaslan kat fakoing. Depending kat sen pe pa kaslan kada bang. Pwedeng kat kam 8 on ke mamataka na yoros nge. Katikan ta mungul Findukun mweta. Kat enen na. Katin tuyak na makadil pangon kat na kaya. With commitment to serve the Lord. Kat titaka na mo, Bangi ma ereka mo ma calling singe pangon kat nake. Nakadintala God always provides pamaluti singe. But not always in the way we expect. Kada lusiya na siya starry top na makat siyak pesil tak liya na siya siya kat mo elte na usiya. Pakanten mama sap nga kong braikin. Inuda ka na siya. Takate na check ila motive slash mana self-glory. Inakketeyac akat man kandala ma katarama na sinkat mo itayin mole. Nara motive slash ay nagadin check la siya.
Alaw pele rek manasin mwet singi ke calling singi. Te mwet pa molikat le. Napay sa lemis liban. Nga faklakas singi. Nga tiakot na Kosrae. Nga tagalikian Kosrae. Para hindi alam nga ulebang. Nga tenakot na we. Nga lang siyan Kosrae. Dapat kat outnumber. Man kat wiwi mwet. Kat wiwi yan. Kat makat. Es makladari kat born again. Skili kat a postlan mwet nga. Forloken shide ke sief kwal nga lal ko. Meta kaya kat kaya. Kat tala tark spirit finan ko siya pangan. May may matapos siyak mga eh. Kung ka sensu siya, kung te sensu lang kat mo siya eh. Kung metala tark spirit, rekle, expose siya matropolas ngila. Dahil na fashion in proy. In proy. Lahan ko siya fosek. Nakikita ko, sam-sam kun naki epelkin nangangi. Kilos na ka, long siya siya. Wawayak kiyanin long siya. Sabi kiyan yin kain ko siya makmas ng reklewe. Tang pe ye Soko. Who's responsible? Kaya katsuklay Soko, okokla. Kalan met kulacnsap mo siya. Katandak pinpoint. Ngatanewot. Meorekwe. Meorek pinenwe. Kati na kayo nulungan, sam-sam. Kati kayo na nga, mwet mong upik, mwet na mga sige, mga kapaka sa fast na, wipe na fast. Kati na kayo nulungan, ako yung calling sing. Na pa na nga committed, nga ka kalimila, in the last 40 years, kat pakakakweli na yan. Kata na po scout, di kas maurela makuluk na sindalik sisika, nakatprotegi sisin si te akkalimi. Pasikyak ki alulan Catholic singing. Pasikyak ki alulan Catholic singing. Dalik nga matala shaman. Masawe marik na sildan. Nget mali fakunan si sing. Artificial. Then a natural. Then a bange oye makadel siya. Kate na isusya ka din damas kayo sing. Mamasikyak nga Faku matako kikigibin rek malasha. Bangay mga kunaeka. Kaya lang siya dijum daw nilipan ng malam. Man, asa nga kung nusing ake may tayo nus na sum proikin machi sampung na si mataga kali ya malutut na wuwusin na siya. Ale para itak yang awusingan na siya taking stress ka. This is very serious stuff. Katram kita look. Between 13 to 15 years of age. Privacy lalo sa alteria kikisipin. Dutut kikiap ko. Mugugu kikiap lan. Maka dita kalim ka. Sikip. Gaslan kat, gasmonlan kat ka lukron ka litkos. Fosingen akos. Well, na pa compromise mga liye tamlay si wish ngamin pang pakling yoklan kat. Elti kain si pakas makinyikat katin flop norol. Amne sam si patigin na lalangin na ngayon na napain ikat lang na pa. Kat siya lang, atong na siya yung apen lang yan mang parang ikat na siya yung ngawul na yun na kaya katito na pala every change mo siya yung katin full of na role apostasy apostate loss itak yung fishing itak yung masin na siya tiging tres ka rin Kaltari kat som liye ma yang ngaw som la. Up and down slash nga wen nalalal fung lalip prema kat fulak nun ka. In the person relationship na siya the person of Jesus Christ. Now for the next away for many years kadin matang kat
kat commit man ka what today and forward to a person of Jesus Christ. Ang may kat na interest ka. Now for the last 11 weeks kat ka el pro ikat ni kat fauchak wiowos ni kat si pang at kalutu. Inoy lang silang kat may pang mali tak yang kadin follow metigipat ka bel. El ta kain muli kat muli lang si pat itak yan na siltikin nga. Kaltari mangan kat ito kat folk na ron kat. Napanas. Nakadin na proy kung kumusli po kami ni Kestal taga fact pangayip simit may nantako proy corporately at the personal level pa katin na proy lang na kayo katin na tol naman na kayo was self-righteous self-legalistic mga na kayo dato ka akyok kibega may kyak na siya ka sermon siya katin fight na kayo inoy lang silang kataga wiowos 5 a.m. Pacific Standard Time. Sumta greedy. Ipusap tayo for singal na kalong lu. Passage na phone singan para la sermon silangan. Na inoy lang silang kat nga taga akyok ki mas mekil tigin mekil likiyac Paing siya. We me lutu chima tigin el forward here ka from no dia ka mantia. Taga sermon alun itawi. Isong kunokon. Mantin ka siya tinakyok ki alun. Me itawi lasha. Tapang matching ato kyala. Na inge na elte sampram kin devotional, daily devotion nga ke standard lesson commentary si my lola kipiang al. Supala tayo ne Kosrae mitnin that ara 25, 2026. Pang arulan mit kulacnsap siya. El being tested. El fact na siya for so many times. Elong yaw rasko, di pan mit confess kya. Pangasingan porong Pangasingan porong tako welal ke len na kay wailaw lime course ngawit course talem tali auto penang trat na takam tap proy ke mitlas Kosrae proy ke show la Srui tikas ni katin long mangan kat. That's the relationship na taka ekaya al sampram contained revelation melil dala pang objective lan kat new heaven new earth Ishmael, Isaac, Jesus, Satan, predestination. Election, reprobate. Election singan pa heaven. Reprobate singan pa lalain for. Naman yok siya pa kadaskin. Depending aksak wana kuwas nung kasyal. Depending matarik picnicking depending tuku. Persevere, remain as Christian, proclaim good news of Jesus Christ. Kata may natin na show pin deliver. Dahil schedule ikidan aralu meta. Dahil tiba na show. Kalun Wednesday. Dahil tiba na show. Commitment for gang. Kangkin kay matchingan. Kangkan nga. Ata ka na pakyang naralila. May pang may kek na sila. Aru. Alright, mas fafalay mi siya. Lafta ka wikat nga. Ifo. Pakutan yokman ka. Inakes makinya ka. Katin flock na rin katingin. Through His Son, Jesus Christ. With that being said, now siya latigin na nara. Pangan tram-tramin. Wala nga kakipaya nga. Fakya matigin siya. Ay past a year, since 2012. 2020. Yes, nga told you that. Siya wala kagelta ka, wala siya wala ka wararo na upe. Ay di pan pangamay na nara. Araw. If you're not some likiyac, aspen na. Me, sa paalam na yok, manit pa itfay siya, pero na kayo, ditutang na kayo, line na kayo. Ang afat na paela, wang matramprang yung taslan ka at wanay lo. Kosrae. May nga round na phone, nga intern, Kosrae. Yali makers. Asong mataway intern sa master siya mataway yelimekor. Asong kolalu and may kek na nasik. Ngaliye na paela. Wan matkulacnsap wan natin interest ka. Kekasnan ka. Kaya wiowos, Kosrae Online Ministry,
inoi lang silang ka nike na ilfloko. Kadina ganin losiak siya man ka washashin ka sa ke pelching. God love you. John 3:16. Now siya tigin na naksafilag pe ke from te proy kalye ka on. Tigin lam na kan remove machingan si saklu kay pangan ko lang malap. Tigin on sukon na kalye ke proy. Tigin kumkulo na malap. Na nakalen per tigin mekil ka arula le to wigat ne som at magunel finen taxis pe. Kulo malap. Amen. Lumalap ka de. Akolin mitlash matagonge. Mitigat soma. Samsi uktolu. Tagaral. Tamdal sibi young strom. Pasingal tolu. LEUM GOD. Pakum talos akketeyac. Ona kesi pacl. Pakum tatalik nadal. Lumalap. Tamdal sibi ki fasingan kashakat pe. Waiting to Father's Day. Taking Acse George, death through Adam, life through Christ. Amen. First Adam, fall of man. Second Adam, salvation came to man. Kumde, alipos matena ito in kanakilin. Faxing in ang akollah kung tigin Acse kung misid pa siya kaya. In masam na siya. Last Adam last Adam singan Jesus na when ka tramram ka ng Noah tana wanalan na may pa second ke oya si ma flood aro first second and last singan indistinguished that Jesus pa last taman pangan ka ta tramram kanya mo Noah free sila Noah wanan lamaya mo pangan second but the last singan pangan kulo malap tingin Acse Masingan ba takapen ke faxilo mala katinganek ki juslan LEUM na katakan kulacnsap at
kat case na mawuke kulacnsap singe. When the coin gets tough, akat man gan lala as OPC ta ko shafte yan manakewa. Na last singe nga talin ke salvation singe. Kulo malap tigin pare kakla tanel fakya kunda ka sham kina men fingom niya na oya makat ora for the last 40 years kata flok that yataw sin lo somne Jerusalem neke el Jerusalem manchera Right. kat pangan practice yan but katina shamon la siete song el saptakor for single to single course is it's imminent, it can happen anytime katina shamon ma singan me singan kumne disconnect na yok si pangan tigin disconnect singan malu pel na kayo kada loyang na ke. Kakatita na pala me kalmen. Masimit ko at lalfungi kias makatil mongyang na ke. O kakatena. Nakat-reading nan ka naman novel si ba reading Kat-reading nan ka naman comic book si. Na makatil in his lens el sinalki maradina la siya kain kalim ke. Now I'll read at disconnect singa and sayen na insifulet lash, insifuleng lash, inko fla me connect na pa constraint arching na ki sustain ngan si ma taka ki ka kat porn again na pa digin nakyok ke na panom akal metigum sola usin chike pianya na ke malas for the last 40 years man na pa sikiyak ukun pa magat kanukan na narun ka alimal tena incheura tena usi refill na siya mana pa ma ito kumne vingat te somon flok singe if mulan met pakat el mulan met pakat Kosrae lang itigin kaya te Kosrae latari Kosrae latari Kosrae latari wait kadang kumte ka ni tawile kumte ka nucha who says that ifo makimer pakantan na no Mactolu singal nongal ko sungal yak lang mana kayo ngalang si takagi nothing but the blood of Jesus Christ, the power of it. Siya matahal singa din na fact mo yung kumi gusto ko pigan kay Acse po. Man, kasi kato. Kay uniform mo manina na siye. Wangin mangan kay malangkat. The power of the blood of Jesus Christ. Pangakita ka siyam kuna. Ora, atang may tingi pangafaka. So, ne mo singe. Nguskos la na nan ka mo. O nga tekan mo pik. Awak ta kumkan mo pikan awak na kanin mange. Kumli. Katsum na legalistic. Nakatflokta na nage Judaism. Kadin na kadin somrela relationship plus na sinkata. When elta ka to the unchurch. Elta ka in molela. Kumli ngasyun. Dalik singal fakta si try silang. Kumli. Aliyekom. Nga. Ngat tali na masikal tiya. Where are you? Aliyekom. Elto in law siya. Liya pel na kayo. Sisken lo malu katalo weya. En matalik nga sidel tenis weya. Nalfakla. Idal talik tolo. Dalik ko siya. Idal homeless. Nangange. Skewin. Ngatik kain fathomized na. Kung dalik ko siya. Dalik ko siya ilo siya. Homeless yun na. At nasisimong mo lamalu eh. Party makatarang eh. That just doesn't sit well. Something is not right here. Nga fact, nga sang na sila responsibility nga ka. Kaya ta kung wala choice nga. Nga, I gotta be really real with you. Malman, liya nga tena liya. Kung nga pa kung da fact sila na speak nga. Nga, anyway, kat, siyempre ko din siya kilila. Mena pa ilinin na kumit ko siya ngayon na. Nga, I feel very bad. Jim da Washington. Seattle eh. Siyempre ko homeless. What? Sino siya smit ko kaya pang akaprenik tayo singen gawag sunod malo siya na mal uwi ngingat mali yang eh. That's a kung saan nga disconnect, that's a disconnect right there. Ano ka din, bali kanin mange, when with all si el pain na nak, eliyat. Kamla mityo from Kona, malap kita kaluman. Alam na yok siya na siya katala time naman kaingle.
Akom to kabe wikat. Kaya bine lisi Thompson. Anikin anang anakilin mo damle wiyashi selfie na pang. Tos pang okay. Tos, thank you na, San Okay. Francisco. Wow. Lumalap kita kaanbe na Marsla from Kona. As always. Ay sama na Marsla ke versus slash ne utwa ke 2004. Tekan man kanila. Beijing baba Western Preston na nilo kita wi. 2000 guys. 2004. Akan may Preston alja pacl na nilo eh. Pangan si mwet call ma tenure for a long time. Wala nga may 2012 el Preston pe. Wow. El Preston 2012 tingkol nata sinala Preston na nitawi for. Isang log. You gotta be happy. You gotta be happy with that. Most shit the plata dani so sapsago. Wala nga mga isang pangan masingan. Christmas 2012 arang ata isang. May nga isang na Marston el chingado lang nitawi ke lomchen machine. Parang nga isang masingan. Mali Christmas 20 alu shemit ke lomchen rilala ni machine. Ngamta California som. Kaya kung flock bars to Mo ke ngamta parts to station mo. Nga move na parts to in 2012 from Kuwait. Okay, nice masingan. At siyang po singayon Christmas 20 nga sumte pangan Marston el relang alu. At na alu singan na lang asyangin na upang ay sam parang ay sam masingan lain. Et pa Preston kay tawi first impression na Preston mata pa pat mo lang ay sam wanangan mo pangan isam sila ka. Aw. 2004 pang afaka. Aw, 2012. Ako flock ke 2007 na roll on na ke 2008 na flock ke January long lime course 2008. El pasta chang ba Preston vice president belching anab. Oh man, kadpan. Atan tawid pat kemashingan. Pangan kita mit kulacnsap po. Kulong na marshla. Kulong ra ka from kan matlash nga kulong man lap. Kadin na. Eh. Amloti lang ak lumalap. Tena shukela state ya siya kumto ko. Amo Arkansas. 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 Paing kom siya wan lumalap ke Aston Bell nukewa. Kat aklin kom. Kat likiyac matakan. Tigin tamas. Akketeyac lumalap. Akketeyac pe siya wan. Mapa na taka na yung dash ke kadin kain. Pangataga ni Pray ke. Lumalap. Na from Minnesota, Pamlet Pat Sikra, and Pat Sikra, Paing kong long aspect. Yang kita di kuman, lumalap, Pamlet Ringston na na, pabang si wet mawikat pel Lois, kat lang si Paglin kom, Pamlet Ringston na na, nakadakalan na Marsteladari, kat sum nag-fos si ma tigin Acse George ilakaliming Siya mo de tolu yan nag-singaon. Wow. Siya mo de tolu yan nag-singaon. Well, nakmaskaragat. Elo siya na in shukya ko mapaya siya kalamiya kilalal fungi. Kain siya ukak. Elo siya na in shukayak med na finwangan matalos elos fa ka in araw malantikin. Amen. Akyok yung masyong fa kibenya tikin. Kulang man lap tikin Aliksa. Testing. Matsinga di kinalik siya kung hindi ke postal bemet ngila. Omni, taga-sipit ke kaslan kat. Naksapila pa paladari. Kat kain witness ke tagaluman be. Kulang malap, abe na tigin Skiller Jackson all the way from Melem. Tigin kung saan ba na invite lang siya tiginalik siya? Kain taga-sivenap pe. Siya kaslabe pa eh. Tigin tama siya bang tigin Skiller, welcome. Ana si ben taga Yorek. Kastabe. Na tigin Skiller glamalap siya ke tagaluman. Kaditala me tamla si Wiashkim tulle Akketeyac. Kulo ke kumkwenta ka wigat kilam singa lang las ni Jawan kayo. Na kadaklin kumpe tigin Acse tigin Bolin from Lanai strong duo kaksakin kat kimol wowo. Lumalap tin Bolin nang anaklin ko Ranger Jack. By I assume 10%
of 40 bakos. Kung den ay staff alakluman damla liban akum orala or 4% siya. Ale push. Hey. Or nga nila taking skiller lashi beto ka fak kulo. Nga kulo man na lashi befalongan. Okay. Akbet ka si bel yep prelos. Kulo. Ay glamalap Kulo kade. kulo kamal check. Gibson Ranger check. Ang kulo damla keep kegom. Kom ni number display ngan. Pensil at ka nagkakaslan ka. Cutler makalan na pa kulacnsap. Ilan le. Hindi ko na kanila meta. Ngali research wang and pangan. Lik na nga pro finchaklen sa taga wikom fakakaslan ka. Kulo ki. Glamalap. Tamdal si wias nge Columbus pambaga. Columbus, Georgia, Fort Benning area. Fort Benning. Kumtawe Lois Oh, yeah, we. Kumusta tandras kung dumasomne we kamden na kumpisa na ko. Mga islay we ah. Oh, miss na we. Oh, mga islay we. How? Inge ka ni sam tandras ko now. Kamtal buya kan sam. Kilon sin kat mangal ti kat mising kasi kata abim to keep like ko may share shin jingal ya kal. Namdal bibi Luan Carter kulo kaksin kat ke mulas ke wa. Kulo ke aslombe ngayon bela kapel na ke wa wikom yang tamdal prokila na 10 year. Na last favorite kung fakla Preston bangay Sentex Preston Godwin let me share Godwin umle Sentex mangan asyukla siya tanay on kumdar si del ganyan elan lengaw kalan nas na ba pelu ngam ta siskel tolu ngam ta siskel ke pelin tawe nga wi siya ko na kila mo all na siyang kipisker ng now angan siya Wana rin na the vaga kung makisufla noon be now. All right, I'm that bit si Thompson. Tuwo si Vilpain ko watch with kulacnsap. Aruk loki si be lensasya. Likiyac na ke kaksakin babalangin manakewa. Akollah ben longgas mo lalkid to the sasasingi. Happy Saturday. Alabama. Ilbe bata kay met ngalbangan met top of the list kat flock na niki. Ngali tigin skiller mapatagay tuk pangan. Kay klok ya kata yawo nga fan ali lang ay pasan di school mising yara nga kim ta long from lowos anin kasha. Kay kung ki na pa si position facility. Ngai ta la na pa ili ta tar ta ke pangan nakayelal na siya. Mwa sanel damel gensi data ko nga fasang si sendal listen commentary nga lan ustagan tum. Okay akademia man kaya fasho na damel bat si cry before Father's Day na siyang kulo malap. Agat mal ilaba damel pangan singaw. Ay sa me bangan shukolash. You know. Avan na simla we as a ministry while lang siya pon pe. Kaya gulo tigin skiller batap na tamil kensi elba usbuk tu me na ngan kain pain kompe na marsilak lomalap ke interaction lo min wikat na from floor Sentex papayos pe tigin floor lomalap jubos na ngamay pangan met makasla katakan ke lucia singain kan kali na kate praile na fakat me fashidik ki makatakanim tayang na kayo at kaksakin kat ki kamalasi na siyasniki na pange katakan ke siya fly so having said that naknaswiya pagkakasta takos we have been a pray and go sashwan katani pray kat kulo malap njim kat papa kem mutawaek in tagay nila siya kat ngsheki kashalom kat palala kumwi kat kem mutawaek na shafla kadin kain fakla mama pressing ki melutut taga na siyashkelen misingeo kat kulo malap na siyum na kumsyak na lang sika din rek maginkat analan clan saplom panang kimet wias na kayo matagawi kat ngayon
Kosrae blessings LEUM in badadi fellows nukewa. Inge akketeyac, inge lowos, inge karanganos in the lost fashion away. Ke kulacnsap. Oye penasin metlas nukewa mamasaknam dain belinasula. Kosrae gat papa. Nakmanas. Ododonurin siya uakewa. Lasya katalal fungi la confinita aun chef ke intifesha kometa beinin metingi. Kashaklalo siya ke prailash. Alal fungi kum la kume fa mata eurolos todo na eurolos. Take lalasin metlash mamdabe lomono emergency room kaplakin maslan mano akketeyac pe widalik nadash makaul nakmanas cash bedalik nadash ma dain presin losin te pangon mo mwet lalagelos o milos ashkianin kain akketeyac losin kain kamparin de fukle in wibe fakik ke kastlom in kain liak wala nalom dalik nadash ma tafaele ikin omles misengi kat prekelos kat papa kelos tagala na foto na gen kataluwe kain kat shitelwe ikesam tanin cielos in kain come out in the goftoto na rush ekatin kain shukin ganik mai kain kashalos peke kaspelos mainge leksina akketeyac la kat mutalin lom o may tingem talik kadin kain wishu kaspelos pe ke yok na ke kulacnsap lom kashakat kadakulan fashion kipesinge katli mamanusa kalemye ke riots ka protests masikiak in California kat ke wipe show na ke wamam blocking pe ilya masikiak ke plane crash ko oye fa kama masikiak na selos kat ngishe kat papa na nakmanas wikat na strong ek kalishin katyak ki mainge in desikiak na sesh katsiak ke divine protection lom eternal protection lom in gashikat the tikat kadin kain Tietuin kan lalfungikom akketeyac ke mon lalfungisingi kadin ten ato faele eki pel mau pe matakana sesha kadin tupuk ke kastom ke kasmetalom keinem kat papa kadakulan fashilik lela takalan ngan metalom in wikat ke fashilik klasha ken wen na tum Jesus Christ at lalfungi ke taga misya mauliak katinge confess la pay en wen kulosifan nan tum amen